오늘은 욥기 27장을 강의하겠습니다. өнөөдөр хэлүүлээ Йов 27 дугаар бүлэг. 오늘은 이제 7번째 강의입니다. Өнөөдөр 7 дахь удаагийн хичээл орж байгаа. 네, 욥기 27장의 장명은 순전을 지킴, Мгм. За 순전. Йов 27 дугаар бүлгийн гарчиг нь бол за чигч байдлыг хадгалах нь гэсэн агуулга нь. 네, 첫 번째 대지는 욥이 시험 중에 순전함을 굳게 지킴. За эхнийх нь болохоор Йов зөвхт чигт байдлыг бат сахисан нь 1절로 6절. нэгээс 6 дугаар эшлэл байгаа. 두 번째는 의로운 성도를 대적하는 자는 희망이 없음. Мгм. За хоёр дахь агуулга нь болохоор зөвхт нэгийг эсэргүүцэгч хүнд найдвар байхгүй. 7절로 12절. 7-аас 12. 세 번째 대지는 악인은 그 자신과 자손이 망함. За 3 дахь агуулга нь болохоор чинь муу нэгэн өөрөө болон үрд бүгд нь суурьхна гэсэн агуулга. 악인은 그 자신과 자손이 망함. 13절로 23절. 17-оос 13-аас 23 дахь эшлэг агуулга байна. 먼저 그러면 첫 번째 대지 욥이 시험 중에 순전함을 굳게 지킴에 대해서 배웁니다. За хамт үздэцгээ хэлэхэд те. 네, 1절 말씀을 봅니다. За 욥, 이제 нэг үздэцгийг харъя. 욥이 또 비사를 들어 가로되 그랬습니다. За энэ дэр Йов тэгээд Йовда яриагаа үргэлжлүүлж гисэн. 비사를 들어서 말한다는 것은 이제 시적으로 말하는 것입니다. 시적이요? 뭐 개역개정에 보면은 풍자적으로라고도 표현했습니다. 왜 시를 쓰잖아요, 사람이. 네네네. 시적으로 말한다는 뜻입니다. За тэгээ өөрөөр хэлбэл Йов одоо яаж хэлж ин гэхээр энэ удаа ч гэсэндээ бас нэг тийм шүлжлэх байдлаар хэлж байгаа гэсэн. 욥은 그 자기의 그 말을 침묵하는 친구들에게 좀 더 엄숙하게 이렇게 고조된 분위기로 인해서 계속 끌어가고 있습니다. За тэгээ Йов яаж хэлэхээр өөрийнхөө байдлыг тийм ээ багаар тэг хүн гэдээ илэрхийлж өгч байгаа гэсэн. 그러니까 여기 27장은 먼저 자기의 순전함과 무죄성에 대해서 말하고 있는 것입니다. За тэгээ 27 дугаар бүлэг дээр ялангуяа өөрийнхөө төр чигч шулуун байдал болон өөрийнхөө тэг гим хоргүй гэдэг агуулгуудыг илэрхийлж өгч. 그리고 7절로 10절에는 그 대적자들을 저주를 합니다. За тэгээ 10 болон 10절에서 18절. 7절에서 10절. 7절에서 10절 이렇게 보면은 오케이. 7-аас 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ дэр юу гэхэлэр чинь дайснуудын талаар бас ингэ санал өгч. 그리고 나머지는 이제 자기의 경험과 그 악한 자들을 대조시키면서 그들의 그 멸망의 결과에 대해서 언급을 합니다. За тэг бус дагуулгууд нь харах юм бол те өөрийнхөө туршлага болон муу нэгнүүд буюу зөвхт бус нэгнүүд хэрхэн сүрэх тал дээр ингээ анхаарлаа хандуулаад биш хэлсэн баг. 네, 2절 말씀 보면요. За 2 дугаар ишлэгийг харуулъя гэлээ. 나의 의를 빼앗으신 하나님, 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자의 사심을 가리켜 맹세하노니 그랬습니다. За 2 дээр үслэр эдгэх эрхийг минь хорсоор байгаа бурхан болоод сэтгэлийг минь гашуутуулсан төгс хүчит нэгэн амьдаа гэж. 근데 여기서 보면 욥이 하나님께 나의 의를 빼앗으신 하나님이라고 말하고 있습니다. Энэ дэр үслэлч өөрийнх нь эрхийг хорж байгаа гэж хэлж байгаа тийм. 욥이 의를 행했지만은 그 하나님이 욥에게 재앙과 고난을 주시기 때문에 의를 빼앗은 것처럼 이렇게 느껴진 상태를 가리킵니다. Тэгээ Йов бол өөрийнхөө хувьд бол яаж ирсэн бэ? Аль болохоор зүгт байхад хичээж ирсэн. Гэхдээ яг үнэндээ тэгсэн ч гэсэндээ Йов ямар нэгэн
гамшиг болон зовлон зөвшөөрсөн нь бурхан гэж үздсэн учраас тэр ирсэн бэ. Намайг одоо тэр жаргах эрхийн маань хязгаарлаж байгаа бурхан гэж хэлж байна. 자, 일반적으로는요, 하나님께서 의를 행하는 자에게 평강과 또 번영과 복을 주어야 그 의를 행한 빛이 드러나는 거 아닙니까? Мгм. Яг үнэндээ бол яг тийм бэ бурхан тэг зөвийг хийх гэж хичээж байгаа тэг зөв зогсох гэдэг ингээд эртний өмнө байх гэж хичээж байгаа нэг хүмүүст яа гэдэг вүлээ амран болон өгнө тэг хөвчл сэтгэлийг өгнө гэж ингэж хэлдэг. Уул нь бол 근데 정반대로 욥은 고난과 징책을 받고 있기 때문에 자기의 의를 빼앗긴 것처럼 되었다고 이렇게 시적으로 말한 것입니다. мгм. Гэтэ яг үнэн дээр харсан чинь яасан бэлээ? Хиний хувьд бол тийм ээ яг үнэн дээр Йовын хувьд харсан чинь үгийн эсрэг байгааг харахтаа Йов гэж хэлсэн намайг хоригч түр ингээд одоо тийм эдлэх ёстой эрхийг маань хоригч хязгаарлагч нэг ингэж нэрлэж байх нэг. 네, 욥은 자기가 받는 그 고난 때문에 자기의 의가 나타나지 못하고 없는 것처럼 되었다는 것입니다. Тэгээ Йов юу ч хэлэх чинь өөрөө одоо авж байгаа тэр одоо зовлон тэр зовлон асуудлуудаа дундаасаа өөрийнхөө зөвийг илэрхийлж чадахгүй байна гэдэг хэлсэн. 그래서 나의 의를 빼앗으신 하나님이라고 이렇게 표현했습니다. Тэгээд тэр миний зөвийг ингээд авсан эзэн гэж тийм тэр хоригдсон эзэн гэж хэлж. 그 다음에는 나의 영혼을 괴롭게 하신 전능자라고 또 말하고 있습니다. За тэгээ бас үгэлээрээ миний сүнсийг тийм сэтгэлийг минь гашууд болгож нэгэн гэсэн. 이게 욥이 환난 중에서 심령의 괴로움을 많이 당하는 것을 가리키고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр юу гэлж хэлэх чинь түүний одоо эдэлж байгаа асуудал дундаа тэр яачаа гэсэн үг вэ? Сэтгэл сүнс нь ямар их зовж байгаа вэ гэдэг хэлж байгаа гэсэн. 욥이 얼마나 참 그 많은 고통을 지금 당하고 있습니까? Тэгээ Йовын хувьд яаж вэ? Ямар их зовлон амсч байгаа вэ те? 예, 육신적으로는 여러 가지 그 질병으로 인해서 많은 고통을 당하고 있습니다. Тэр яг энэ бид бодит одоо би махбодтой хувьд бол те асар юм одоо их те дарамтыг үүрч байгаа. 그런데 그것보다도 더 심한 고통이 뭐냐면은 그 자기를 위로해 주겠다고 온 친구들이 계속해서 자기를 정죄하고 있기 때문입니다. Гэтэ яс юм дээр тэр тийм боловч одоо би махбодоор ч гэсэндээ хэцүү байгаа боловч тэрэн дээр нэмэгдээд түүний одоо найз гэж ирсэн, найз гэж бодож ирсэн хүмүүст нь хүрч ирээд дахиад ингээд тэжжилж байгаа байдал нь бас хүнд байгаа. 그래서 심령이 많은 괴로움을 당하고 있다고 말하는 것입니다. За тэгэнгүүт яасан бэ? Миний сүнс олон асар ихтэй дарамтанд ор байна гэж хэлж байна. 근데 욥이 이게 심령으로 당하는 괴로움은 죄가 없는데 왜 고난을 당하는가 그 말이에요. За тэгэнгүүт Йов тэгвэл яаж вэ? Тэ тэрээр ясам дээрээ сэтгэл сүнсээрээ гашуудж ийн гэж байна тий. Тэр яагаад гашуудж байгаа юм болоо гэж. 하나님께서 왜 이런 고난을 주실까 이렇게 의문하고 있는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан яагаад надад одоо тий ийм юу өгч байгаа юм болоо, ийм асуудал өгч байгаа юм болоо гэд ингэж хагас. 그래서 그것을 알고 싶어 하는 괴로움을 말하는 것입니다. Тэгэхээр харин Йов гэж хэлж тэрийг мэдхийг хүсэж байгаа. Одоо тэр байдлаа хэлж байгаа гэсэн үг. 이게 다시 정리하면요. 욥이 지금 죄를 짓는 게 없는데 왜 그렇게 심령으로 많은 괴로움을 당하고 있는가? 그것을 지금 의문하는 겁니다. Тэгээ Йов яч нь хэлэх чинь өөрөө буруу хийсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ яагаад тийм одоо ийм асуудлуудыг ингээд хүлээж авах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр тэрээр ингээд юу гэх юм одоо дотроо нэлээ ингээд зөрчилтэй байна. 21장 그 7절로 8절에도 한번 보시면요. 그런 말을 했어요. 어찌하여 악인이 살고 술을 누리고 세력이 강하냐? 씨가 그들의 앞에서 그들과 함께 굳게 서고 자손이 그들의 목전에서 그러하는구나 그랬습니다. Тэгээ Йовгийн 27장 아, 7절 21장 7절 8절. 21장 7절. Аха. За Йов 21-ийн 7 дээр харах юм бол тэн дээр бас тэр хэлж байгаа. Тэрийг юу гэж хэлсэн гэхээр ягаад гин буруутнууд амьдарсаар өндөр наслан эрх мэдэл нь юунд нэмэгдэж байдаг юм бэ гэж хэлсэн.
그러니까 욥은 자기니 어찌해서 잘 될까? 자신은 악이 없는데 어째서 이렇게 고난을 당할까? 이렇게 마음의 힘이 괴로움을 당하고 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэг яагаад ингэж нөгөө яг тэр нөгөө ерөн гэдэг дүрмийн дагуу байхгүй юм бэ гэж ингэж их яачаа тий. 우리 같아도 그런 괴로움을 당하지 않겠습니까? Бид нар ч гэсэндээ хэдлээ бодож үзэх юм бол ерөнхийдөө заримдаа тийм байдалд орох тохиолдол байдгүй. 만약에 우리도 뭐 특별히 잘못한 것이 없는데 뭐 Мгм. 많은 그 괴로움과 고난을 당한다면은 왜 이렇게 나는 하나님 앞에서 믿음으로 살려고 하는데 이런 괴로움을 당할까? 그런 의문을 품지 않겠냐는 것입니다. Бид нар ч гэсэндээ зарим тохиолдолд тий би яг ингэж эзний өмнө юу буруу хийсэн бэ тий уул нь ингэх хэсгүй байтал яагаад ингэж байгаа юм болоо гэдэг ч ингэдэг нөө тий зарим тохиолдолд асуух тий одоо эзнэрөө хашгирах ийм тохиолдол ингэ байдаг. 그런데 욥은 그런 가운데서도 낙심하거나 하나님을 원망하지 않고 하나님을 더욱더 의지하고 의와 순전을 잘 지켜나갔다는 것입니다. Гэтэ Йов тэгсэн ч гэсэндээ яасан бэ? Тэгх тусна тийм байлаа ч гэсэндээ илүүгээр эзэнт найдаж, эзний өмнөдөө байж, тэг эзнээс ингэ зуурсан гэж. 이게 인간이 생각할 때는 도저히 납득이 안 갈 만한 그런 그 괴로움을 당한다 할지라도 그것도 하나님이 뜻이 있기 때문에 그 사람에게 그런 괴로움을 주신 줄로 알아야 됩니다. Гэхдээ түүний хувьд шинжилгээ чинь хүндтэй ямар нэгэн байдлаар асуудал ингээд тулгарх гэжсэндээ хичнээн тийм байгаа ч гэсэндээ бид нар эзний өмнө тий Йов шиг ингэж байх тусам тий тэр одоо нөгөө гүнзгий ухааныг нь ойлгох гэдэг юм хэрэгтэй. 이 환란 중에서도 하나님의 사랑은 끊어지지 않는다는 것을 강조하는 그런 성경 구절을 한번 찾아보겠습니다. Хэдүүлээ нэг ийм чухал ишлэлийг харъя заяа. Зовлон дунд ч гэсэндээ эзэн чимээгүй байдаг юм биш ээ. Тэгээ түүний хайр хэвээрэл байдаг гэдгийг л олж уншия. Ямар бивлэх ахвал. 네, 신학경 로마서 8장 35절 보겠습니다. Ром 8:35-ыг харъя. 음? Мгм. 찾아보세요. 네. 8장 35절. 네. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 그랬습니다. Энд дэр хэн бидний Кристийн хайраас салах юм бэ? Гамшиггүй, шахалтуу, хавчлаггүй, өлсөөлөн нүцгэрлүү, аюулуу, илтүү гэсэн тийм. Амен. 37절에도 보면은 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 그랬습니다. Шинжлэх хэрэглээр харин бид энэ бүхэн дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжуулан бүрэн ялдаг юм аа гэж хэлсэн. 아무리 원수들이 우리를 핍박하고 하나님의 사랑에서 끊으려고 한다 해도 하나님은 결코 우리를 버리지 않으시고 또 그 사랑을 끊을 수 없다는 것입니다. Бид нарыг магадгүй те одоо биднээс лөө чичлэх хуруу олон байж болно. Гэхдээ эзэн бурхан яа гэсэн бэ? Эцсийн дүндээ биднийг ч гэсэндээ үргэлж ингээ харах болно, хамгаалах болно гэж хэлсэн. 한 번 하나님이 택한 백성은 절대로 버리지 않고 끝까지 사랑해 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг, өөрийнхөө сонгосон тэр нэг хүнийг те одоо хизээж орхихдохгүй нэг сонгосон бол түүнийг ингээд эц хүртэл нь хамгаалж асарч авч явдаг. 환란이나 핍박을 당한다고 해서 하나님이 우리를 버린 게 아니라는 것입니다. Тэг юу гэх хүн ямар нэгэн гэдлэр асуудал ороод ч юм уу зовлонтой ийм өдрүүд өнгөрч байгаа төлтэй гэхдээ тэглээгээ тэр нь юу гэх бурхан надаас нүур буруулсан намайг орхисон гэж бодох ерөөсөө биш. 그래서 욥은 전능자의 사심을 가리켜 맹세한다고 그랬습니다. За тэгэн гутаа яв юу гэсэн бэ? Тийм учраас би төс хүчтэй нэг нэр тунгаглалаа гэж хэлж байгаа тийм. 자, 욥이 이렇게 그 의를 빼앗긴 것 같고 또 자기가 고난받는 원인을 알지 못해서 이 심령이 고통 중에 있어도 하나님께 대한 신앙을 굳게 지킨다는 것입니다. За тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь хичнээн асуудлууд их байсан ч гэсэндээ бурхан руу хандсан тэр хандлаган дээрээ би бол бат байна гэж хэлж. 하나님께 대한 신앙을 굳게 지키기로 이렇게
하나님으로 맹세한다는 거예요. 네. Тэгээд өөрөөр хэлбэл те бурхан руу хандсан хандлага дээрээ би эцсийн үрт бат байх болно гэх те эзний нэрээр ингээд тангаралч гэсэн. 그러니까 하나님께서 욥을 그 고통 중에 내버려 두시고 또 부르짖어 기도해도 응답해 주시지 않고 또 사망의 음침한 곳에서 건져주지 않았습니다. Тэ ерөнхийдөө бол яасан бэлээ? Йов те одоо хичнээн гашгарсан, хичнээн хэсэг хугацаа өнгөрөх тусам яаж исэн бэ? Яг тэр нөгөө нэг байдлууд нь дээрдэг байсан. 만약에 뭐 믿음 없는 우리나 보통 사람 같으면은 이러한 상황을 만났을 때는 보통 그 끝까지 믿음을 지키기가 쉽지 않을 것입니다. Тэр жирийн хүмүүс л яах вэ? Нэг удаа, хоёр удаа төвчж магадгүй. Байнга тийм байдалтай байгаад байх юм бол яах вэ? Үнэхээр төвчөхгүй те ингээд нөгөө тэсвэр алдах юм магадлалтай. 그런 그 고난과 환난 가운데서도 끝까지 이렇게 믿음을 지키겠다고 맹세한 그 욥의 신앙을 보면 우리가 너무 존경스럽지 않습니까? Гэтэ бид нэр одоо тийм явын байдлаар харахаар хичнээн тийм байсан ч гэсэндээ би эцсүртэл бурхандаа үнэнч байна. Тэгээ эзнэрээ би эзэн амьд гэдгийг би мэдчихэж байгаа гэж хэлж байгаа. Энэ түүний ингээд явын одоо хандлага бид нэр харахад ямар ийм талархмаар тийм хайрлагчтай ингэж харагдана вэ тийм. 그래서 우리가 욥의 신앙을 귀하게 여기고 그 욥의 신앙을 본받아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр энэ одоо явын эзэн рүү эцсүртэл эзнийг хүндэлж байгаа тийм энэ хандлагаас нь бид нэр суралцах хэрэгтэй. 평안할 때 믿음 지키는 것은 뭐 웬만한 사람은 할 수 있습니다. 하지만 그런 극심한 고난을 당할 때에도 끝까지 믿음을 지킨다는 것은 보통 믿음이 아니고선 할 수 없는 것입니다. Тэгээ ер нь бол тэ 50 байх үедээ юу гэдгийг тэ итгэлээс ахна гэдэг бол амар байж магадгүй тий. Гэтэл нэг удаа биш, хоёр удаа биш тий. Нэлээд хэсэг хугацаанд байж байгаад яг вэ одоо эзэн дээрээ эзний өмнө гисэн ч гэсэндээ миний хандлага өөрчлөгдөхгүй байна гэдэг бол хамгийн чухал байна. 그래서 참 욥의 신앙이 참 귀한 것입니다. Тэгээ харах юм бол Йовын тэр итгэл гэдэг зүйл ямар чухал вэ тий. 물론 성경에 나오는 많은 그 선지자나 믿음의 그 선진들이 있지만은 그 욥의 신앙만큼 이렇게 귀한 신앙을 가진 사람이 그 흔치 않습니다. Тэгээ хэдүүлээ ингээ Библиэр итгэлийн өвөг дээдсүүдийн талаар олон хүмүүс харж байгаа. Гэхдээ яг бодитоор ингээ харах юм бол Йовын одоо энэ нөгөө итгэлийн байдал шиг итгэл шиг иймэрхүү хүмүүс түүний төвчээр хандлагын талаар харж байгаа хүмүүс яг энэ шиг хүмүүс үл нь юу байгаа даа тийм ээ? Юу лээ? Олон биш байгаа. 그러니까 우리 목회자들이 교인들을 인도하다 보면은 뭐 조금만 어려움이 온다든가 조금만 어떤 시험이 있으면은 그냥 교회를 떠나는 사람들도 있습니다. Тэгвэл одоо тэгээ эзний манай зогсож байгаа хүмүүс л бүгдээрээ л мэдэх бах та асуудал тулгараад ирэхлээр яадаг вүлээ эхлээд төвчж яах гэдэг хэцүү байна гэдэг сүүл рүү яадаг вүлээ ерөөсөө боллоо гэдэг эзний замаас холддог хүмүүс ч байна. 욥은 이렇게 극심한 환난 가운데서도 끝까지 믿음을 지켰는데 조그만 시험을 버티지 못하고 또 하나님께서 그 사람을 연단시켜서 믿음이 자라나게 하시려는 그 뜻을 깨닫지 못하고 교회를 떠나버리는 경우가 많다는 것입니다. Тэгээ мэдээч хэрэгж нэг одоо тий мэдээч хэрэг асуудлууд хүн болгонд гарна. Гэтэл тэр асуудал болгон дээр ерөөсөө ийм байна гэдээ өөрөө шийдвэр гаргаад эцсийн дүндээ тий эзнээс холдохыг сонгодог ийм хүмүүс бас цөөхөн биш олон байна. 그러나 욥은 신앙을 지키며 그 하나님으로 살면서 맹세를 했습니다. Гэхдээ харин Йовын хувьд яаж гэвэл чинь итгэлээ хамгаалаад тий хамгаалал зогсохгүй тэр бурхан бол амьд гэдгийг ингээд тунхаглаж. 그 시브리서 6장 16절을 한번 잠깐 보겠습니다. Тэгэхдээ Еврей 6-гийн 16 харъя. Еврей 6-гийн 16. 시브리서 6장 16절. 사람들은 자기보다 더 큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 저희 모든 다투는 일의 최후 확정이니라 그랬습니다. Учир нь хүмүүс өөрсдөөсөө агуу нэгнээр андгаалдаг бөгөөд тэрхүү андгай тэдний хувьд альва зөрчлөлийг багасгах баталгаа нь болтгоо гэсэн. 자, 지금까지 욥이 그 친구들과 많이 다투었지만 서로 옳다고 하기 때문에 이제는 전능하신 하나님으로 자기의 결백함을 나타내려고 이제 그치려고 맹세한 것입니다.
Мгм. За тэгээ сая хүртэл те Йов болон түүн дээр ирсэн найзуудыг харахад тэд нар ер нь бол те бүгдээрээ дандаа миний зүг гэсэн хандлагатай байгаа. Йовын найз бүх найзууд нь тийм хандлагатай. А гэтэл тэр одоо нэг хүн болгон өөрсдийнхөө зөв гэдэг ингээд хангаглаад андгаалаад байгаа энэ байдлыг харахтаа эцэст нь Йов яаж байгаа юм? Эзнэр тангаралч те. 야, 그래, 요번 자기는 하나님 앞에 결백하다는 것을 이렇게 말하고 있는 것입니다. Тэгээ Йов гэхээр би зүгээр эзний өмнө л өөрийгөө илэрхийлнэ, эзний өмнө л өөрийгөө гэрчлэнэ гэж хэлж байна. 누가 알아주지 않더라도 하나님은 자기의 심정을 분명히 알아줄 줄 알고 하나님께서 나의 그 모든 결백을 알아주기를 바란 것입니다. За тийм. Мэдээч хэрэг хүмүүс те одоо нэг өөрийг нь ойлгохгүй байж болох ч гэсэндээ яа гэсэн бэ? Бурхан л өөрийг нь өөрийнх талд зогсохыг нь хүсэж байгаа. 일이 잘 안 될 때 하나님을 더욱 의지하는 것이 이것이 참 신앙입니다. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл болохгүй байх тусам бид нар эднэрөө хашгирна гэдэг нь юу вэ? Хамгийн одоо агуу те хамгийн одоо зөв итгэл байна. 이게 누구나 일이 잘 될 때는요, 다 하나님의 은혜라고 하면서 기뻐하면서 뭐 다 그렇습니다. 그런데 일이 잘 안 될 때, 그때는 오히려 하나님을 원망하고 불평하고 하나님을 떠나는 사람들이 있다는 것입니다. Тий. Юм болгоныг бид нэр бурханд итгэснээрээ бүх юм ногоон гэрэл болох юм шиг бодоод байдаг. Гэтэл ясэм дээрээ бурханд итгээд юм болохгүй ч юм уу илүү жоохон тийм одоо юуны тэд одоо зөвхөн мэт замаар явах зохиолдлууд байдаг. Тэгэн хүмүүс яадаг вэ? Бурханы дагаа явахлаар сайн гэж бодно, сайн болно гэж бодсон чинь үгүй байгааг нь харахтаа буцаагаад яадаг вэ? Эзний замаас холддог хүмүүс олон байна. 이제 우리 성도가 이렇게 바로 믿으려고 애를 쓰는데도 환난이나 궁핍이 오고 또 부르짖어 기도해도 하나님이 들어주지 내버린 같은 그럴 때에도 더욱더 하나님을 의지하고 믿음을 잘 지켜나가는 것이 이게 위대한 신앙이라는 거예요. Тэгээд магадгүй тэр одоо эзний тогтоосон цагууд нь бидний төсөөлснөөс ч уртаж болно, илүү хол байж болно. Тэгээд эсвэл илүү бас тэ нөгөө илүү жоохон тийм адармаатай байхыг ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэглээгээд тэр болгон дээр нь яах юм бэ? Итгэл дотроо босох гээд хичээж байгаа тэр итгэлэл хамгийн одоо эзнийг харахад нандин харагдана гэсэн үг. 그러니까 평안할 때 잘 믿는 것보다 이런 어려움 당할 때, 시련 당할 때, 누가 알아주지 않을 때, 이때 잘 신앙생활 잘하는 것이 이게 진짜 믿음이라는 거예요. Тэгээ хүмүүс харахад би одоо ямар ч юу ч байхгүй байсан. Яасан ч вэ, ийсэн ч вэ. Тэгээд миний төсөөлж ирсэн, өсөж ирсэн, бодож ирсэн зүйлс бүгд бүтэхгүйсэн ч гэсэндээ би эзний өмнө гэлээ ч гэсэнгээ зогсож чадчихлаагаа бол энэ нь итгэл гэсэн. 효도도요, 효도. 자식들이 부모한테 잘해준 효도도 이 부모들이 잘해줄 때만 부모를 공경하는 것은 이건 참된 효도가 아닙니다. Тэгээ бид нар нөгөө нэг одоо яадаг шүү дээ эцэгхийн ач хариулна гэж ярьдаг шүү дээ тий. Гэтэл эцэгхийн ачийг бид нар хүмүүс яаж хариулдаг вэ? Ээж аав нь сайн байх юм бол ийм ээж аав ачийг бол та хариулахаас яах вэ гэж ярьдаг. Гэтэл тэр утга биш. Эцэг их бол эцэг их сайн ч бай муу ч бай бид нар ачийг хариулдаг байх нь чухал. 그 부모가 잘해주지 못할 때에도 부모를 공경하는 것이 참 효도입니다. Тэгээ шууд утгаар болохоор чинь сайн одоо юу гэдэг те сайн зүйл ээж аав нь хийгээгүйсэн ч гэсэндээ ээж аавдаа хүндлэл үзүүлж байгаа нь зөв итгэл юм. 뭐 집안이 너무 가난해서 뭐 좋은 옷도 못 사주고 좋은 음식도 못 먹이고 했다 할지라도 그래도 그 부모의 은혜에 감사해서 부모에게 공경하는 것이 이게 참 효도라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ бид нэр одоо юу гэдгийг юу одоо юу гэвэ ээж аав хатлаар бодохдоо ч тийм энэ талаар ямар сайн хийсэн биш ингэсэн биш гэдэг ч юм эсвэл нөгөө нэг үргэлж ингэдэг дандаа тэгдэг гэдэг ч юм ингээд ээж болохгүй гэсэн үг. 그래서 우리 성도들은 일이 잘 안 될 때, 또 병났을 때, 또 고난당할 때, 또 죽게 되었을 때, 그럴 때 더욱더 하나님을 의지하고 믿음을 지켜나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яасан вэ? Ямар нэгэн зүйл болохгүй үед альва зүйл дээр те асуудлууд тулгарсан ч гэсэндээ илүү эзнээс зуурсан, бурхнаасаа зуурч байж дараад нь те нэг инээх өдөртэй нүур бардм уулзах хэрэгтэй. 그러니까 꼭 믿음 없는 사람은 그런 말을 해요. 일이 잘 안 되면은 하나님이 계시면 어찌 이렇게 일이 잘 안 되게 하십니까?
하나님이 계시면 음. 어찌 이렇게 병나게 하셨습니까? 하나님이 음. 계시다면 어찌 이렇게 고난당하게 하십니까? 이건 아주 불신앙적인 말입니다. Мгм. Тэгээ хүн яадаг гэхээр асуудал тулгарх тусам тий үнэхээр бурхан байсан бэл тэд юу гэж юм болж идэг ингээд ч юм уу тий ингээд нөгөө нэг бурхан руу бурууж ирэх гэдэг чим ингэж хараад байдаг гэсэн үг. Итгэж би яг ингээд итгэлийн бат биш байхаар. 하나님은 내 믿음을 정금 같은 믿음으로 자라나게 하시려고 이렇게 여러 가지 어려운 일을 당하게 하시고 병도 나게 하시고 고난도 당하게 하시는 것입니다. Тэгээ бурхан яадаг эцсийн дүндээ миний л төлөө одоо намайг ямар нэгэн байдлаар чадваршуулахын төлөө яадаг вэ? Тий асуудалтай тулгаруулах тий иймэрхүү асуудлууд гарч ирдэг. 그게 있어야만 사람이 자기를 발견하게 되고 겸손하게 되고 또 하나님을 더욱더 의지하게 되기 때문입니다. Мгм. Тэгэнгүүт яадаг гэхээр ямар нэгэн зүйл байж гэмээн би өөрийгөө яадаг өөрийнхөө үнд байр суурийг ойлгодог, боддог, өөрийгөө олж мэднэ. Тэгээд миний зүрх сэтгэл одоо юу гэдэг те заруус нь ийм зүйлүүд болдог. 네, 그다음에 3절 말씀 보겠습니다. Найдал 3 дугаар ишлэгийг харъя. 네, 나의 생명이 아직 내 속에 완전히 있고 하나님의 기운이 오히려 내 코에 있느니라 그랬습니다. Дайн дээр үсгэлээ. Миний дотор амь хийгээд хамарт минь бурхны амьсгаа байсаар байх хугацаанд гэсэн. 자, 이 말을 보면요. 욥은 자기 생명이 있는 날까지 의와 순결을 지키겠다는 것입니다. Яг үсгэлээ чинь өөрийнх нь те амь одоо хамтаа байгаа үе байх үед байгаа цаг бол те тэр байгаа үе хөвөх болгонд Бурхны өмнө би өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх болно гэж хэлж. 이게 내가 죽는 날까지 난 끝까지 믿음을 지키겠다는 그런 결심입니다. Өөрөөр хэлбэл би энэ дэлхийгээс дуусах хүртлээр те эзнээс өгсөн тэр амьсгалыг буцаагаад эзэндээ өгөх хүртлээр түүний өмнөх юугаар итгэлээс ахих болно гэж хэлж байна. 네, 우리 성도들도 이런 결심을 하고 나가야 됩니다. Манай итгэгч нар ч гэсэн яастай ийм одоо нөгөө бас ийтэй одоо шийдвэрийн ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 나도 어떤 시련과 고난과 어려움이 온다 할지라도 끝까지 믿음을 지키겠다. 이런 결심을 가지고 나가야 됩니다. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч одоо зүйлтэй болсон байсан, юу ч тулгарсан байсан ямар ч эзний өмнө би итгэлээ заавал болно гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй байж. 예, 결심을 하고 신앙생활하는 사람하고 결심하지 않고 신앙생활하는 사람하고는요 달라요. Тэгээ энэ дотроос шийдвэр байдаг хүн болон дотроос шийдвэр байдаггүй хүн хоёр маш өөр байдаг. 결심을 한 사람은 조금 어려움이 오더라도 내가 결심을 했기 때문에 끝까지 이것을 해야 되겠다는 그런 의지가 있습니다. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар шийдвэртэй хүн яадаг гэхээр дотроо шийдвэртэй би ихтэй ингэ шийдсэндээ гэсэн ийм одоо юугүй бат бодол байгаад байдаг учраас альва зүйлийг хийхдээ ч гэсэндээ өөрийн бүргээд нэг юугүй контролгүй хийхгүй. 이게 하나님의 기운이 오히려 내 코에 있느니라 이렇게 말씀했잖아요. Наад хин яа гэвэл эзний тэр бурхны миний хамт ингэ байгаа цагт гэжсэн. 그러니까 하나님이 주신 목숨이 붙어 있는 날까지 믿음으로 순결과 의를 지키겠다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр яаж иглэж чинь бурхны надад өгсөн тэр юу байгаа цагт би яах вэ? Итгэлээрээ өөрийнхөө тэ үнэнийг болон үзэл бодлыг ингээ бат бахнаа гэж хэлж. 이사야 2장 22절 말씀에 보면은 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 수에 칠 가치가 어디 있느뇨 그랬습니다. 네, 이사야 2장 22절. 네, 이사야 2-ын хэдүүлээ 22-ыг харъя. Исая 2-ын 22 дээр юу гэж бодлоо чи ингэж хамартай амьсгал нь байдаг хүмүүнд найдахай болоо. Хүмүүнийг бишрээд яах юм бэ гэсэн. Амен. 네, 그 말은 인생은 의지할 가치가 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний амь гэдэг зүйл нь те одоо ямар нэгэн байдлаар найдвар тээх тийм боломжгүй найдвар тээх хэмжээний юуг гэж хэлчих те чадвар 사람이 코로 숨을 쉬다가 그 호흡이 끊어지면 이제 시체로 변합니다. тэг хүн харин яг тийм хичнээн одоо харахад амьтай байж болох ч гэсэндээ
тэр амьд буцаагаад таслагдах үед тэр юу болох юм бэ? Зүгээр нэг үгтэл болж өөрнө. Ямар ч амьгүй зүгээр мах. 이제 하나님의 명령 한마디면은 뭐 그 호흡이 다 끊어지는 것입니다. Тэгээ харин тэгвэл тэр амь хизээ илүү таслагдах юм. Бурхны тушаалын ганц үг байхад л тэр таслагдах боломжтой. 근데 그러한 인생을 의지하는 것은 참으로 어리석은 일이라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм одоо амийн төлөө тийм найдар тавьж тийм амьд ингээд амьд найдаж байх нь үнэхээр мунхагч. 그러니까 인생은 참으로 의지할 바가 못 되지만 하나님만 의지해야 강하고 영원히 요동하지 않습니다. За гэтэл яг хүний одоо тэр амьдрал тэг зөвхөн үргэлж тийм байл үнэхээр тийм сул дорой боловч тэгвэл яах юм гэсэн чинь бурханд найдсан амьдрал бол тийм биш ээ гэж. 여긴 참고성경이 시편 146편 3절 4절 한번 봅니다. 네. Дуулал 146-гийн 3-4 хэдлээ харъя. 시편 146편 3절 4절입니다. 네. Дуулал 146-гийн 3-4-ийг харъя. 방백들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다. 그랬습니다. За энэ дээр үгшинлэгч нь ноёдод авралгүй хүний хүүд бүү итгээ. Сүнс нь гарч явах үед тэр сүнс нь гарч явах үед тэд газар шороороо буцдаг. Яг тэр өдөр бодлууд нь ч мөхдөг юм аа. Яаковын бурхнаар 네, 아멘. 그래서 5절 말씀 보면은 시편 146편 5절입니다. 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다 그랬습니다. Харин дараад нь 5 дахь эшлэлээр үсгэлэрч харин Яаковын бурхнаар туслуулдаг туслуулдаг эзэн бурхандаа найдагч нь ерөөлтэйе гэж хэлсэн. Амен. 그러니까 인생을 의지할 것이 못 되지만 하나님을 의지하고 하나님으로 도움을 받는 자가 그 힘이 있다는 것입니다. 소망이 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхандаа найдаад бурхнаараа туслуулж байгаа нэгэнд юу байгаа гэсэн бэ? Найдар байгаа гэсэн тийм. Амен. 그러니까 이번 이렇게 하나님께서 생명을 주시는 그 시간까지 죽는 순간까지 의와 순결을 지키겠다고 결심을 한 것입니다. За тэгэд харин тийм учраас энд яав гэсэн бэ? Тийм учраас би одоо энэ угаасаа энэ аль амьсгал тийм бурхны тэгэхээр энэ амьсгалыг өгсөн бурхандаа найднаа гэж хэлж. 아멘. 그 창세기 2장 7절에 보면 하나님이 그 흙으로 사람을 만드신 다음에 코에다가 생기를 불어넣으셨다고 했습니다. Таада бурхан юу гэсэн блэ? Түүний хүний дотор амь хийгээд хамарт нь амьсгал өгсөн. Бурхан өөрөө өгсөн гэж хэлж. 이게 생기를 코에다가 불어넣었다는 것은 그 하나님의 그 하나님께서 그 진리와 영감으로 당신과 사람의 그 영혼을 연결시켰다는 겁니다. Та өөрөөр хэлэх юм бол те бурхан амийг өгсөн болоод хамарт нь амьсгал өгсөн гэсэн юу гэсэн утгатай. Тэгэхээр бурхан өөрөө холбоо гэж өгсөн гэсэн утга гарч. 그로 인해서 영적 그 생명이 있는 사람이 됐다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол түүнээд юу лээ? Тэр бол амьд те амьтад нэгэн болсон гэдэг хэлж өгч байна. 아멘. 그러니까 여기 3절 이 욥이 한 말을 보면은 욥이 이렇게 영적 생명이 있기 때문에 끝까지 믿음을 굳게 지키겠다고 한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хин Йов тийм ээ сүнслэг байдлын одоо юутэй сүнслэгээр ч гэсэндээ амийг өгсөн бурханд би найднаа гэж хэлж. 이런 참 욥의 귀한 결심 그 신앙을 우리가 잘 본받아야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нэр те энэ бурхны энэ одоо Йовын энэ итгэлийг бид нэр ингээд өвлөж авах нь их чухал юм. 네, 그다음에 4절 말씀 보면요. 결코 내 입술이 불의를 바라지 아니하며 내 혀가 괴유를 바라지 아니하리라 그랬습니다. За тэгэд дөрөвдүгээр эшлэлд Йов 27-гийн 4-ыг харах юм бол уруул минь шудраг усыг бүү яриг хэл минь хурамгийг бүү дамжуулгаа гэж хэлсэн. 아멘. 네, 이것은요. 욥이 그 친구들에게 굴복을 해서 자기가 불의를 행했다고
말하지 않겠다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл яв юу гэж хэлээ чинь өөрөө тэр би буруу зүйлүүдийг би ярихгүй гэдэг бас шийдэж яах гэсэн үг. 그 이유는 욥의 친구들이 욥에게 죄를 지었기 때문에 고난을 당하고 있으니까 그 죄인인 것을 고백하고 회개하라고 지금 강요하고 있기 때문입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр яагаад гэж хэлэх чинь Йовын найзууд нь хүчээж өгсөн бэл Йовд сөрөг зүйлүүдийг буюу тэр чи үргэлж гэмшихтэй гэдэг талаар чичир ингээд үргэлж хэлж байгаа тийм ээ. 그런데 만약에 그때 욥이 그 친구들에게 굴복을 하게 되면은 욥 자신이 불의를 행하는 자가 되고 마는 것입니다. Гэтэл үнэхээр одоо Йов ясам дээр өөрийгөө өмөрж ус болно тийм ээ. Өмөрөөд тэдний хэлж байгаа үгийнх нь өөдөөс нь шөргөөцөлтөд бас ингэх боломжтой. А тэгэх юм бол юу болох юм бэ? Эцсийн дүндээ Йов өөрөө яах вэ? Йов өөрөө тэнд одоо тийм бас адилхан тэгээд эерэг бус болох гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. 욥은 내 혀가 괴유를 바라지 아니하리라 이렇게 말했습니다. За тэгээд юу гэсэн блэ? Түүний хэл нь хуургийг дамжуулахгүй гэсэн тийм. 욥은 죄 때문에 지금 환난 당한 것이 아닌데 자기 죄 때문에 고난 받는다고 하면은 욥 자신이 아주 그 괴유를 바라게 되는 것입니다. За 괴유를 тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тийм Йов би өөрөөрөө альва сөрөг зүйлүүдийг дамжуулахгүй гэж хэлж байна. 이게 사실이 아니기 때문에 그러한 말은 결코 말하지 않겠다는 것입니다. Тэгээ уул нь бол тэгээ тэр яг одоо үнэн биш гэж хэлж байгаа тийм түүний одоо найзуудынх нь хэлж байгаа зүйлсүүд нь үнэн биш ээ гэдэг тэр дахиад хэлж өгч. 근데 욥은 다른 사람들이 자기를 죄인이라고 정죄해도 자기 신앙 양심과 하나님 말씀에 비추어 볼 때 자기는 죄인이라고 말할 수 없다는 것입니다. Аа. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Йовын найзууд нь хичнээн түнэж хичээлж тэ ингэжсэн ч гэсэндээ тэр өөрийгөө л үгүй. Би өөрийгөө л одоо нэг гимтэн гэж хэлэхгүй ээ гэсэн утга. 그러니까 내가 그, 그 옳은 것을 갖다가 옳지 않다고 말을 하게 되면은 그것은 불의한 것이고 그것은 괴울한 말을 하는 것입니다. Ясмин дээр юу гэдгийг тэд нэр өөрсдөө тэгээ юу гэдгийг тэгээ Йовын юугаар юу лээ Йовын байдлыг хараад хэлж явах үед нь Йов ч гэсэн тэдний одоо амаар нь тийм ээ. За тийм бах оо гэж чи мингэл хэлвэл яах вэ? Энэ нь ясмин дээр зөв биш гэж байна тийм. 그러니까 지금 욥은 죄를 짓지 않았잖아요. 그런데 욥의 친구들이 너는 죄를 졌으니까 그걸 회개하라고 말할 때 그냥 그 친구들 말을 그냥 받아들여서 그들의 말이 인정하게 되면은 자기가 불의를 행하고 거짓말하는 것이 되기 때문이라는 거예요. Тэгээ ясмин дээр тэд нар яаж ирлээ чинь өөрсдийнхөө бодлоор ингэ дүгнэж яриад байгаа шүү дээ тийм. 그러니까 참 이 말의 중요성이 얼마나 그 소중한가를 우리가 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр эндээс мэдэх зүйлүүд үг гэдэг зүйл ямар чухал вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 잠언 13장 3절 말씀에 보면은 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보존하나 입술을 크게 벌리는 자는 멸망이 있다고 그랬습니다. Тэгээ одоо тэн дээр харах юм бол юу Замон 13장 10 3절. 13장 3절. 13 이거나 무슨 맞죠? 13장 3절. 13 сургаалт төгс 13-ын 3 дээр юу гэхээр чи амаа захирддаг хүн бол амиа хамгаалнаа гэсэн агуулгач. 야고보서 3장 6절에도 혀는 곧 불이요 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 그 삶의 수레바퀴를 불사른다고 그랬습니다. Тэн дээр бас үгжүүлээ чинь юу дээр Яаков номдэр ч гэсэн байж ш тэ хэл бол юу гэлээ галаар асж байгаа хорт зүйл гэж хэлж. 그래서 시편 34편 13절 말씀에 보면은 내 혀를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말해서 금하라고 그랬습니다. За тэрэн дээрс үсгэлээ чинь чи юу гэ хэлээ тэг өөрийнхөө амийг амиа бас хэлээ худлаас татснараа амиа өвхлөөс аварнаа гэсэн агуулгас байж
그럼 구절은 무슨 구절이라고요? 네? 구절 방금 시, 마지막 내용 시편 34편 13절입니다. 34편 14절. 또 34, 14절 사이 агуулга байна. 그러니까 우리 혀로 음. 악한 말 하지 말고 음. 거짓말 하지 말라는 거예요. 네, окей. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг утгаараа хэлж байна тий. Бид нэр өөрсдийнхөө төр хэлээрээ янз бүрийн буруу зүйлийг битгий хэлээч гэсэн үг хэлж байна тий. 하나님께서 주신 이 혀를 가지고 우리는 선한 말을 하고 복음을 전하는 말을 하고 음. 생명을 살려내는 일을 그런 말을 해야 됩니다. Тэгэхээр би саяны хэлсэнчлэн бид нар Бурхны өгсөн энэ хэлээр яах ёстой юм бэ? Тэг зөвийг хэлдэг, үннийг хэлдэг, тэг амийг босгодог ийм зүйлийг хэлэх ёстой. 네, 그다음 5절 말씀 보겠습니다. За идлээ одоо бүгдээрээ 5 дахь эшлэгийг харъя. 네, 나는 단정코 너희를 옳다하지 아니하겠고 죽기 전에는 나의 순전함을 버리지 않을 것이라 그랬습니다. За 5 дахь та нарыг зөвхт гэж тунхаглах нь надаас хол байгаа. Өвхөн үхтлээ би хоёргүй үнэнчээ өөрөөсөө үл холдуулнаа гэсэн. Амен. 네, 욥은 이렇게 옳지 않은 친구들의 말을 절대로 옳다고 인정하지 않겠다는 것입니다. Тэгээ яав юу гэсэн бэ? Тэр найзуудыг бол тэгээ би та нарыг зөвхт гэж хэлж чадахгүй. Түүнийг бүр хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлж. 왜냐하면 그 욥의 친구들은요, 보편적인 진리를 말하고 있습니다. Тэгээ энэ Йовын найзууд нь өөрөө яаж гэсэн бэлээ? Тийм маш энгийн тий. Тэгээ тэр чихнэ түмний ундаа гэдэг шиг тийм ингээд зүйлээ талаар л үргэлж яриад Йовыг зүтгэхэд. 그 보편적인 진리니까 곧 우리들에게는 다 해당되는 그 진리입니다. Тэгээ ясам дээр тэр нь юу юм бэ? Биднэрт ч гэсэндээ бас хамааралтай тий. Ясам уул ингээ харахад. 그러나 그 진리를 바로 사용하지 못하고 남을 정죄하는데 이용하기 때문에 그들의 주장이 옳다고 말할 수 없다는 거예요. Гэтэл тэр яаж юм гэхэлэр чинь яг тэр үнэнийг одоо үнэн гэж ярьж байгаа бүх хүмүүс ер нь ингэдэг гэж ярьж байгаа тэр байдлууд нь гэхэл үнэн биш те бас буруу дүгнэгдэх үе ч гэсэн байдаг юм а гэдэг хэдлэндээс бас харж болно. 그게 옳지 않은 그들의 주장을 만약에 옳다고 말하는 것은 그건 불의를 말하는 것입니다. Бид нар ер нь бол тэг хүмүүс тэгдэг. За буруу биш байсан ч буруу байсан ч гэсэн те за буруу биш ах уу гэдэг ингээ өнгөрөх гэдэг. Тэгж бас болохгүй гэж байна тийм. 그래서 우리 성도는 언제나 바른 진리를 끝까지 옳다고 말해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр ямар ч үед те зөв зүйл дээр бат зогсоход хичээх хэрэгтэй. 반면에 옳지 못하는 것은 끝까지 잘못됐다고 말해줘야 됩니다. Эсвэргээр бас яах вэ гэхээр зөв биш зүйлийг бид нар яах вэ? Тийм зүйл들 ч гэсэн эвлэрэхгүй байх хэрэгтэй. 그것이 바로 어, 불의를 말하지 않는 것이 되고 또 거짓을 말하지 않는 것입니다. За тэр нь арга юу вэ? Эсвэргээр те зөвийг бид нар зөв зүйлээр одоо хөл нийлэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн. 그 마태복음 5장 37절 한번 참고해 보면요. За тэгэхээр Матай 5-ын 37장 5-ын 37 гарах юм бол 마태 5장 37절에 보면 오직 너희 말은 예할 것은 예하고 아니요 할 것은 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악으로 나느니라 그랬습니다. Одоо энэ дээр юу гэсэн бэлээ? Үг чинь заавал за эсвэл үгүй бол үгүй ээ гэж хэлж байгаа тийм. 이게 옳은 건 옳다고 말하고 아닌 건 아니라고 분명히 말할 줄 알아야 된다는 거예요. Тэгээ зөвөр нь тэгээ зөв бол зөвөр нь буруу бол буруу гэдгээр нь хэл хэрэгтэй гэж. 뭐 일부 가령 뭐 정치인들이나 이런 사람들은 자기들의 상황에 따라서 옳은 것도 옳지 않다고 말하고 옳지 않은 것도 옳다고 말하는 경우가 있습니다. Тэгээ одоо бид нар нийгэмдэр ч гэсэн маш өргөн хардаг тийм ээ. Жишээлх юм бол одоо юу ах вэ? Одоо юу нэлээ улс төр дээр ч юм асуудал гардаг шүү дээ тийм. Тэд нар яадаг гэхээр өөрсдийнхөө эцсийн үндэ эцсийн гол зорилго нь өөрсдийнх нь ашиг байдаг учраас буруу зүйлийг ч гэсэн зөв үүдэг, зөв зүйлийг ч буруу болгодог. 그러나 우리 성도들은 항상 하나님 앞에서 하나님이 보고 계신 줄 알고 진실하게 말해야 됩니다. Гэтэ бидний зүгээс яах вэ? Хэдүүлээ болохоор ч тийм бурхан бидний өмнө харж байгаа гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. Буюу буруу зүйл байх юм бол буруугаар нь зөв байвал зөвөр нь хэлдэг байх хэрэгтэй. 거짓이 당장은 이기는 것 같아도
음. 반드시 진실이 이기게 돼 있습니다. Яг би одоо гэдгийг зөв зөвлөлөөр зогсчоод ямар нэгэн байдлаараа хохирогч юм ийм тохиолдол гарч байгаа юм шиг харагдаж магадгүй. Буюу шууд утгаараа буруу зүйл нь ялаад зөв нь хоцорсон юм шиг санагдаж магадгүй ч гэсэн эцсийн дүндээ бол яадаг гэхээр зөвхт зүйлсүүд заавал ялахаар бичигдсэн байт юм аа. 그러니까 지금은 진실이 어, 불리한 것처럼 느껴진다 할지라도 그래도 끝까지 진실을 말해야 반드시 이기게 돼 있다는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэгсэн ч гэсэндээ бид нэр эцсийн хүртэл үнэн дээрний талд ингээд зогсох гэж хийчих хэрэгтэй. 그래서 여기 죽기 전에는 나의 순전함을 버리지 않을 것이라고 그랬습니다. Тэгээ яасан бэ? Хин хүлээ яа гэхээр хүн хөлтлөө би үнэн чи алдахгүй гэж хэлж. 여기서 그 순전함이라는 것은 순수한 신앙, 뭐 진실성, 뭐 섞은 것이 없는 참된 진리 이것을 말합니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр хэлж байгаа те үнэнч байдал гэж юу болж байгаа юм бэ? Би өхөн өгтлээ өөрийнхөө тэр одоо те үнэн гэж бодож байгаа дээрээ эзний өмнө төв зогсох гэж хичээж байгаа тэр алхмаасаа ухрахгүй гэдэг хэлж байна. 요번 이렇게 죽기 전에는 의와 신앙심과 또 참된 진리를 버리지 않겠다고 결심을 한 것입니다. Тэгэнгүүт яав яач л чинь эцсийн дүндээ зөв болон туйлын үнэн гэдэг зүйлүүдээс холдохгүй гэж хэлж байна те. 이렇게 죽기까지 참된 것을 버리지 않고 지켜나가는 것이 이게 참된 신앙입니다. Тэр өөхөх хүртлээр те үнэн гэдгийг бид нар авахгүй байна гэдг нь өөрөө жинхэнэ одоо итгэл гэж. 죽인다고 그래가지고서는 목숨이 아까워서 그 진리를 양보해 버리는 것은 이건 참 신앙이 아닙니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо би үнний талд зогсдог гэж хэлсэн мөртлөө бодит амьдрал дээр тийм юм байхгүй байгаад үл яах вэ? Энэ нь тэг итгэл гэж хэлэхэд бас хэцүү. 욥은 많은 고난 가운데서도 하나님만 의지하고 자기 신앙을 죽기까지 지켜나가려고 했습니다. Яг гэж хэлэхээр асар олон тийм асуудал донд те бэрхшээл донд өөрийнхөө тэр итгэлийг сахах гэж хичээж байгаа. 옛말에도 그런 말이 있습니다. 나라가 어려울 때 충신을 알고 집안이 가난할 때 어진 아내를 알 수 있다고 그랬습니다. Мгм. 나라가 나라가 어려울 때 충성스러운 신하를 알 수 있고 мгм. 집안이 가난할 때 그, 그 어진 아내를 알 수 있다는 것입니다. Мгм. Тэр дээр үед нэг тийм үг өгдөг гинэ. Уулас хэцүү байх үед те итгэлээр одоо итгэлийн тэр нөгөө чанарыг мэдэж болдог. Харин гэр бүл ядуу байх тусам ханийн бас чанарыг мэдэж болно гэсэн юм шиг утгатай үг гэдэг юм. 이게 어려울 때 믿음 잘 지키는 것이 이게 참된 신앙입니다. Ясмнэр хүн хэцүү байх тусмаа итгэлээс зуурна гэдэг нь илүү үнэтэй итгэл болдог гэсэн үг. 우리 성도의 신앙도 환난과 고난을 당할 때 참 신앙을 알 수가 있습니다. Бид нар харах юм бол итгэгчийн тэр одоо итгэл гэж ярьж байгаа тэр зүйл ч гэсэн тийм ээ. Яг тэр хэцүү байх үедээ бид нар одоо тэр туулж байгаа тэр зам дээрээ бат зогсох нь өөрөө одоо итгэл болж байгаа гэсэн үг. 이제 환난과 그 고난을 당할 때에도 끝까지 잘 참고 믿음을 지키는 사람이 이게 참 신앙을 가진 사람입니다. Өөрөөр хэлбэл бол тэр одоо тий хэцүү байх тусам итгэл дээрээ бат зогсож байгаа ийм хүмүүс л жинхэнэ юу вэ? Итгэлийн тэр бааtruуд гэж хэлэгддэг. 자, 우리가 잘 아는 성경 구절 베드로전서 1장 6절로 7절 말씀을 한번 잠깐 참고합니다. 네, Петро 전서 1장 1장 6절에서 7절. 네. 1절 Петр 1-ийн 6-аас 7 гэрлээ харъя. 거기 보면 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는도다. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. 아멘. 그렇습니다. Хэдийгээр та нар одоо төр зуурын бас шаардлагатай бол элдрийн сорилтод зовж байгаа ч гэсэн үүнд үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж
Иесус Христийн илчлэлээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм аа гэсэн. 아멘. 그러므로 우리는 이 어려울 때에도 죽기까지 순결을 지키고 자기의 의를 붙들고 하나님만 의지하고 나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ гэхээр хэцүү байх тусам тий өөрийнхөө одоо тэр байдлыг харахаас илүүгээр эзэн бурхан руу хараад эзэн бурханаас зурах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 하나님께서는 그런 사람을 기뻐하시고 그런 사람에게 복을 주시는 것입니다. Бурхан тийм хүнийг ингээ хараад баярлалдаг. Бас тийм хүнд бурхан ерөөлөө өгдөгөө гэсэн. Амен. 6절 말씀 봅니다. За адилхан одоо 6 дугаар ишлэгийг харъя. 내가 내 의를 굳게 잡고 놓지 아니하리니 일평생 내 마음이 나를 책망치 아니하리라 그랬습니다. За өөрийн зөв шударгыг би баталж ис буцнаа. Өдрүүдийн минь нэгэх нэгч зүрх минь үл цэмлэнэ гэсэн. Амен. 내가 내 의를 굳게 잡고 이 말은 욥이 자기가 깨달은 옳은 진리를 죽기까지 굳게 잡고 놓지 않기로 결심한다는 것입니다. Тэгээ Йов юу гэсэн бэ? Өөрөө ойлгосон тэр үнэнийг гэсэн тийм ээ. Үнэнээс би ингээд тууштай зуур түүнийг би тавихгүй гэж хэлж байна. 자, 옳은 진리를 만약에 양보하게 되면 어떻게 될까요? 자기 영적 생명이 죽는 것입니다. Тэгээ ясим дээр хүн яадаг юм бэ? Зөв байгаа тэр зүйлүүдээ би боллоо гэж ухрах үед яадаг юм. Өөрийнх нь сүнслэг тэр одоо өөрийнх нь сүнслэг тийм байдал нь мөхөл дурждаг гэсэн үг. 그래서 요한계시록 2장 10절에는 그랬잖아요. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라 그랬습니다. За тэгвэл юу гэсэн бэлэрэ Библиэр бас байдаг. Хүртлээ итгэмжтэй бай. Би чамд амин тэтмийг өгнө гэж хэлдэг. Амен. 네, 또 그 유사한 성경 말씀이 어디냐면 히브리서 10장 38절 39절에도 보면은 히브리 10장 38, 39. 네. 근데 Еврей 10-ийн 38, 39-ыг харах юм бол тэн дээр байж байгаа. 여기 보면 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하니라 그랬습니다. За тэрэн дээр юу гэхэл чинь итгэлээрээ тий бид нэр одоо үйлдэх ёстой талаар гарч байгаа тийм ээ. Еврей 10-ийн 38, 39 дээр харах юм бол. 그래서 우리는 뒤로 물러가면 빠져. Харин зөвхт хүн нь итгэлээр амьдрна. Хэрэв тэр ухрах аваас сэтгэл нь түүнийг эст хаалнаа гэж. Бид сүрэл рүү ухрахсад бус харин итгэж амийг хадгалагсад билээ гэсэн. Амен. 그러니까 이게 진리를 버리고 뒤로 물러나게 되면은 이 멸망에 빠지게 된다는 것을 경고해 주는 말씀입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те энийг харах юм бол итгэлээ бид нэр хойш нь сахихгүйгээр хойш нь битээ тавиач гэдгийг анхааруулж өгч тийм. 그러니까 순교자들은 왜 순교를 당합니까? 진리를 끝까지 버리지 않으려고 하기 때문에 목숨을 버릴지라도 진리를 지키기 위해서 순교를 당하는 것입니다. Тэгээд тэр итгэлээ захиад өөд болж байгаа тэр хүмүүс яадаг юм бэ? Тэд нар чинь те итгэл гэдэг зүйл ямар чухал гэдгийг бодож байгаа учраас тэгж байгаа гэсэн үг. 근데 우리 이렇게 순교적인 정신을 가지고서 말씀을 지켜야 되는 거예요. Бид нэр тэрэн шиг тийм ээ одоо нэг итгэл дотроо тэр чухал тэ зүйлийг би эн чинь амнаас жилээ чухал гэдгийг бид нар өөрсдөө боддог байх нь их чухал байдаг. 그러니까 내가 이 말씀 한마디 지키다가 죽자 이런 각오를 가지고 나가야 되는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий би яаж исэн ч хамаагүй зүгээр энэ үгийг дагаад тэ өхөе гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй байх нь их чухал байдаг. 또 거기 6절 하반절에 보면은 일평생 내 마음이 나를 책망하지 아니하리라 그랬습니다. За тэгэнгүүт тэд нар дахин юу гэсэн бэ? Өдрүүд минь намайг зэмлэхгүй гэж хэлж. 이 말은 욥이 일평생 양심에 가책되는 길을 걷지 않겠다는 결심입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би те өөртөө үнэнч бос байхгүй гэсэн утгаар хэлж гисэн. 요한일서 3장 21절 22절 한번 참고 봅니다. Нэгдүгээр Иохан 3-ын 21 22-ыг адилхан харъя. Нэгдүгээр Иохан 3-ын 21 22.
이 사랑하는 자들아, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그랬습니다. За энэ дэр хайртууд минь зүрх маань биднийг яллахгүй бол бид Бурхны өмнө зоригтой байж гуйсан болгоно түүнээс хүлээн авнаа. Учир нь бид түүний тушаалуудыг сахиж түүнд тааламжтай гүйцэтгэх билээ гэсэн. Амен. 이렇게 마음에 책망받을 것이 없는 사람은 담대합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий юун дээр а, оо итгэл юутай сэтгэлд маань эзэн биднэрт тийм зүрхийг маань яллахгүй бол яах вэ? Бид нэр зоригтой байх хэрэгтэй гэж. 반대로 자기 마음에 책망받을 것이 있으면은 담대하지 못하고 힘이 없는 것입니다. Эсвэргээрээ яах юм? Эсвэргээрээ тэгвэл би магадгүй те миний зүрх намайг ялалж ивэл би яах ёстой юм бэ? Би эмэх ёстой гэсэн үг нь те. 그럼 언제 이렇게 내 속에서 힘이 있고 능력이 나오냐 이거예요. Тэгээ тэрнээс өөрөө хэлж өгсөн юм. Миний дотроос те тэр эзний хүч хязгаар гарах юм бэ гэдэг хэлэн би ярьж. 바로 신앙 양심을 쓰고 의로운 길을 걸어갈 때 능력이 나오는 것입니다. Тэгээ бидний дотоос хүч хязгаар гардаг юм бэ? Бид нэр өөрийнхөө тэр одоо юг өөрийнхөө замыг дуусгах гэж хичээх үед гарч ирдэг гэж. 고린도서 4장 4절에도 보면 사도 바울은 자기 양심에 가책받는 것이 하나도 없다고 말했습니다. За тэгээд хин Коринт цуглааныхаа нэлж Паул юу гэсэн бэлээ? Би 다시 죄송해요. 무슨 고린도전서 4장 4절입니다. 사장 사절에 네. нэгдүгээр Коринт 4-ийн 4-ыг харуул хийжээ гэж Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 이게 사도 바울은 내가 자책할 것이 아무것도 없다고 그랬습니다. энэ дээр үсэлээр өөрт нь те юу ч байхгүй гэж хэлж. 그만큼 하나님 앞에서 양심을 써서 믿음으로 살았다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хэмжээгээр Паул яасан юм бэ? Өөрийгөө хоослоод итгэлээр амьдрсан гэдэг хэлж өгч. 그래서 우리 성도는 성경 말씀에 위반되는 것뿐만 아니라 자기 신앙 양심에 가책되는 것도 회개합니다. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой вэ? Зөвхөн итгэж хүн гэсэндээ эзний өмнө очиод тийм өөрийнхөө байгаа байдлуудаас гадна тийм эзэн дээр одоо юу гэх вэ? Өөрийнхөө бодол, өөрийнхөө тэр одоо зүрхний тэр хандлагуудыг хүртэл эзний өмнө очиод улаах хэрэгтэй. 그래서 사도 바울은 디모데전서 1장 19절에 디모데에게 뭐라고 말했냐면은 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들이 그 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라 그랬습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тийм юу ягаараа гэсэн. За 네, 죄송합니다. 목사님 다시 한 번만 부탁드릴게요. 디모데전서 1장 19절에 사도 바울이 디모데에게 한 말인데 믿음과 네. 착한 양심을 가지라. 어떤 이들이 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라 그랬습니다. За тэн дээр харах юм бол 1-р Тимот 1:19 дээр ингэ хэлж байгаа. Итгэл ба сайн мөсчнөөс ахаач ээ. Тэ зарим нь үгүнийг үл ошосноос итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц шиг болжээ гэж хэлсэн. 그러니까 우리가 양심에 가책되고 성경에 위반되는데 그대로 나가게 되면은 하나님의 역사가 떠나고 영이 힘이 없다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэ бид нэр одоо тэр нэг бид нэр сахих ёстой зүйлээ сахихгүй яагаад гэхээр яа гэм бэ? Эцсийн дүндээ эзнээс ингээ тэ орхигдох боломжтой гэдэг хэлж байна. 근데 신앙 양심에 가책받는 것이 없고 하나님 말씀을 따라갈 때 능력이 있다는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэ өөрийнхөө тэр нүдэг хөдлөлтөө биш харин Бурхны үгийг дагаж явах үед надад хүч өгдөг гэж хэлж. 그래서 그 힘으로 마귀를 이길 수 있다는 것입니다. Тэгээ тэр харин бид нэр мөр энийг ялна гэж ярьдаг. Тэр яаж ялах юм? Тэр өөрөө үгэн дотор байж тэр үгний хүчээр ялна гэсэн үг л. 그런 사람을 하나님이 생명의 길로 인도해 주신다는 것입니다. Тэгээ тийм хүнийг Бурхан яа гэсэн бэ? Амийн зам руу судалдах болно гэж хэлсэн байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За хэлээ түр амарч чад болъё.
ажил эхэлцгээе. 자, 이제 두 번째 대지로 의로운 성도를 대적하는 자는 희망이 없음. 7절로 12절 봅니다. За хэдүүлээ 7-оос 12 дугаар эшлэл буюу зөвхт итгэгчийг одоо буруутгагчд нь эсэргүүцэгчд нь найдвар байхгүй гэсэн юм агуулгаар орж байна. 네, 7절 말씀 보겠습니다. 나의 대적은 악인같이 되고 일어나 나를 치는 자는 불의한 자같이 되기를 원하노라. 그랬습니다. За 7 дугаар эшлэгийг харах юм бол тийч миний дайснууд буруутан мэт миний эсрэг босгоч зөвхт бус мэт байна гэсэн. 저렇게 욥과 같이 순전함과 의의를 지켜나가는 사람을 대적하는 사람은 악인이 분명하다는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Аа юу те? Хүмүүс яадаг вэ? Буруутыг биш зөвхтийг ингэ эсэргүүцэх нь амархан байдаг гэж. 그렇게 신앙 양심을 써서 하나님을 의지하고 의와 순결을 지켜나가는 사람을 대적하는 사람은 불의한 자입니다. Гэтэ тэгвэл эцсийн нүндээ харах юм бол яа гэм бэ? Аа зөвхт бус нэгнийг те зөвхт юу зөвхт нэгнийг өөрийнхөө дураараа ингээд байлгаа дураагаараа шүүгээд ингэж байгаа нэг нь өөрийгөө бас зөвхт гэж боддог. Гэтэл яг үнэндээ тэр хүн зөвхт биш байдаг. 그 이유는 의를 대적하는 것이 불이라는 것입니다. Яагаад тэр хүн өөрөө зөвхт биш гэхээр угаасаа зөвхт биш нэг нь л зөвхтийг эсэргүүцдэг. 또 선을 대적하는 것은 악이기 때문입니다. Бас тэгжтэй зөв үнэнийг эсэргүүцдэг нь худлал байдаг. 그렇기 때문에 하나님께서는 불의한 자를 반드시 심판하십니다. Тэгэхээр тийм учраас өөрөө би зөвхт гэж бодоод зөвхтийг ингэ эсэргүүцээд байна шүү дээ. Тэр хүн заавал шитгэгдэнэ гэж бурхан нар. 로마서 2장 5절 6절에도 보면은 하나님께서는 이렇게 그 불의한 자를 심판하신다는 내용의 말씀을 하셨습니다. За тэгэнгүүт энэ чинь юу гэсэн хэлээрээ Ром номон дээр байгаа. Ром 2-ын 5-6-ыг харах юм бол энэ дэр юу вэ гэсэн чинь тэгвэл та өөрийн хатуурал гимшдэггүй зүрхнээсээ болж өөр дээрээ бурхны зөвхтийн зөв шүүлтийн уур хилэнг тийм хурааж байна гэж хэлсэн байна. 하나님은 이렇게 각 사람에게 행한 대로 이렇게 보응하시는 분이시라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан яадгийг хүн нэг болгон дээр тэг өөрийнхөө одоо юугаа хүн нэг болгон дээр өөрийнх нь одоо хариу юуны дагуу үйлдэлийн дагуу хариу өгнө гэж. 구약 성경 나훔 1장 3절에 보면요. 여호와는 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 죄인을 결코 사하지 아니하시느니라 그랬습니다. За тэгээд 나훔 1장 3절. 구절 뭐라고 1장 3절인데 1장 3절. 구절은 그 성경은 나훔이란 성경. 나훔. 나훔 номны 1-ийн 3 дээр харах юм бол тэн дээр бас байж байгаа юм. 나훔 1-ийн 3 дээр юу байгаа гэхээр чинь 이게 하나님은 노하기를 더디하시고 우울했다 удаан гэсэн. 권능이 크신 분이시지만은 죄인은 결코 용서하지 않는다는 겁니다. Хичнээн бурхан уурлахтаа удаан боловч гимтнийг буюу буруутгун буруу нэг шийтгэхгүйгээр орхихгүй гэж хэлж. 아멘. 네. 또 8절 말씀 봅니다. 사곡한 자가 이익을 얻었으나 하나님이 그 영혼을 취하실 때에는 무슨 소망이 있으랴 그랬습니다. 네. За Йов номны 27-гийн 8-ыг дахиад харах гэж ирлээ. За бурхан амийг нэхэн таслахаар шийдсэн бол сүсэг бишрэлгүй хүний найдлага нэгэнд өнгөрдөг босоо гэсэн. 이 사곡한 자, 즉 불경건한 자 이런 사람은 약한 사람을 가리킵니다. өөрөөр хэлбэл энэ дээр авч сүсэг бишрэлгүй гэж байгаа тэр юу ихнийг хэлж байгаа. Тэгэхээр зөвхт бишийг хэлж байгаа гэсэн. 또는 그 믿는다고 하면서 진리로 나가지 못하는 자를 가리키기도 합니다. өөрөөр нөгөө бас өөрөөр энэ сүсэг бишрэлгүй гэж ямар хүнийг хэлж байгаа гэхээр амаараа бол итгэдэг гэж хэлдэг. Тэрнээ амьдрал дээрээ итгэж биш шиг амьдрал нэгнүүдийг хэлж байгаа. 그러니까 하나님의 법을 어기거나
순종함에 부족한 것이 죄입니다. Шууд утгаараа бол Бурхны одоо хуулийг үл тоогоор үл тоох. За тэгэн гутаа дуулууртай байдлыг бас үл тоож байгаа ийм хүмүүс гэсэн. 이렇게 불경건한 사람은 그 이익을 얻어서 쌓아놓고 그것으로 잘 살려고 하다가 하나님께서 그 영혼을 불러가실 때에는 그 물질은 아무 소용이 없게 된다는 것입니다. Тэгээ хүмүүс яадаг вэ? Яг нүдэн дээр харагдаж байгаа энэ зөвхт биш зүрх сэтгэл алхаараа нүдэнд харагдаж байгаа илүү ингээ тэмүүлдэг. Тэмүүлээд хүчлэг одоо хураадаг боловч шиг эцсийн дүндээ эзний өмнө очих болоход хураасан зүйлээ орхиод л явна. 근데 그거에 대해서 잘 말씀해 주신 것은 누가복음 12장 20절에 보면은 그 어리석은 부자에 대해서 말하고 있습니다. За энэний талаар бас Лук номны 12-ийн 20 дээр ч гэсэн байдаг нэгэн мухаг нэг залуугийн талаар гардаг баян залуу. 어리석은 부자가 재물을 쌓아두고 어, 그걸 가지고 평안히 잘 먹고 잘 살자고 생각을 하고 있었지만 하나님은 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 예비한 것이 네 것이 되겠느냐고 그랬습니다. Тэгээ энэ дээр те Лук 12-ийн 20 дээр үсгэлээ. Тэр залуу бол одоо те өөстө ганцлан амьдрын штэ гэдэг ингээд зүтгээд байгаа те. Гэтэ гэтээ тэр үсгэлээрээ бурхан шүнэн ирээтэй за мөнхөг чи энэ шүн амчин чамаас нэхэлднэ. Тэгвэл чиний хураас хэн авах юм бэ гэж асууж. 네, 하나님으로 살지 않고 물질로 살려고 하는 사람은 그 물질이 우상이 된 자입니다. Тэг хүмүүс яадаг гэхээр бурхнаар амьдрах гэхэлгээр эд зүйлийг ч гэсэндээ хураахтар илүү анхаарах гэдэг. Тэгж жагаад өөрөө ч мэдэхгүй миний бурхан нь эд зүйл болсон явж идэх тохиолдол байдаг. 이제 하나님이 그 사람의 영혼을 불러가시면은 그 물질은 아무 소용이 없게 된다는 것입니다. Яг тэг юусэн бэ? Бурхан яг цагаат талаад ирэхлээр тэр сүнсийг хэрвээ дуудахад тэр хүний амийг нь авлаа гэж бодоход чинь хураасан зүйлсд нь яах нь юу ч болохгүй гэж хэлсэн тий. 그다음에 9절 말씀 보면요. За 9-р ишлэгийг харуул хэдүүлээ. 환란이 그에게 임할 때 하나님이 어찌 그 부르짖음을 들으시랴 그랬습니다. За 9-р ишлэлээр үсгэлэр чинь түүнд зовлон шаналан тохиолдоход түүний хашгирах дог бурхан сонсох юм уу гэж хэлсэн. 이 불의한 사람은 환란이 닥칠 때에 하나님께 부르짖어도 하나님께서 듣지 않으신다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол сүсэг бишрэлгүй байхад яах вэ? Асуудал ирэх нь асуудал сүсэг бишрэл одоо тэгээ асуудал ирлээ гэхэд бурхан түүнийг сонсохгүй гэдэг хэлж өгч. 그러니까 평안할 때는 뭐 돈으로 살고 하나님으로 살지 않다가 환란이 들어오면은 하나님께 기도하고 부르짖지만은 하나님께서는 그런 기도를 듣지 않는다는 것입니다. 50 байх үедээ бид нэртэй эзэн рүү тоохгүй л байгаа. Гэтэл цагаат талаад ирэхлээр яадаг вэ? Эзэн рүү тэг асуудал болоод ирэхлээр буцаагаад нэг эзнийг хүй таа гэж тайгаад эхэлдэг. Гэхдээ бурхан яах вэ? Бурхан тэр үед нь зүрлээ сонсох байх боломжтой гэж хэлж өгч. 그래서 잠언 28장 9절에 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라 그랬습니다. Тэгээ сургаалт төгс номны 28-ын 9 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж байна. Хуулийг дагдаггүй хүний залбир нь хүртэл жишүүртэй гэж. 하나님은 평소에 늘 기도하며 하나님을 가까이 하며 섬기는 그 사람의 기도를 잘 들어주십니다. Тэгээ бурхан яадгийг бид нэр өдөр тутмын амьдралдаа хэрхэн амьдарч байгаа яаж яаж бүгдийг харж байгаа гэж. Тэгээ явах вэ? Туйлын тогтмолоор эзэн рүүгээ хандаад эзэнтэй ярилцдаг ойр байдаг нэг үгийг гуйлтыг бурхан сонсож өгсөн. 평소에는 기도하지 않고 세상 중심으로 살던다가 환란이 올 때에 하나님께 부르짖어도 하나님께서는 잘 들어주지 않는다는 것입니다. Тэгээ бид нэр бодит амьдрал дээрээ дураараа сайхан дурагчсан гинтхэн өө нөгөө бурхан гэдэг ингээ хэлэх юм бол бурхан өөдөөс юу гэх вэ? За битгий инээ дүргээд байгаарэ гэнэ гэж тийм. 그러니까 평소에 하나님께 가까이에서 교통하면서 하나님께 늘 기도하는 생활을 해야 환란 때에도 들어주신다는 것입니다. Тэгээд жирийн үед бид нэр харин өдөр тутмын бидний баг бага үйлдэл дээр би яах юм бэ? Тэ эзэн рүү хэрхэн хандах вэ? Гэдэг дээр бид нэр анхаарах хэрэгтэй байна.
하나님을 늘 가까이 모시는 삶이 흔들리지 않는 믿음이라는 것을 시편 16편 8절에 말해주고 있어요. Аа. Тэгээд дуулал номны 16-гийн хэдүүлээ 8-ыг харах юм бол тэн дээр байж юу байна гэхээр 16-гийн 8 дээр болохоор аа, эзэн өмнө минь үргэлж байсан тэр миний баруун талд байдаг учраас би ганхахгүй гэж хэлж. Өдөр болгон эзэнтэй хамт байдаг хүн ямар нэгэн асуудал боллоо гэхэд ганхдаггүй юм аа гэж хэлж гисэн. 그 시편 16편 8절에 보면 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 내 오른편에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 그랬습니다. За тэн дээр юу гэсэн бэ? Бурхан үргэлж миний баруун талд байдаг тий. Тэр миний талд байдаг учраас би яана гэсэн би. Би ганхахгүй гэж хэлж. Амен. 시편 145편 18절에도 보면 여호와는 자기에게 강구하는 모든 자, 곧 진실하게 강구하는 모든 자에게 가까이 하시도다 그랬습니다. За тэг бас дахиад 또 시편 явж байгаа сайн юм. 예, 시편 145편 18절입니다. 편 18절. дахиад дуулал номны 145-ын 16 гарах юм бол тэндэж гисэн бас байж. Юу вэ гэхээр дуулал номны 145-ын 18 18-ыг харах юм бол энэ дээр ч гэсэндээ эзэн 야, өөрийг нь дуудагч бүхэнд өөрийнх нь нэрээр дуудагч бүхэнд ойр билээ гэсэн. Амен. 이렇게 하나님은 진실하게 기도하는 자에게 가까이 하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан үнэнчээр байдаг нэгэнтэй ойр байна гэж хэлсэн. Амен. 네, 그다음에 10절 말씀 봅니다. Тэгээд одоо дахиад Йов 27-гийн 10-р 그가 어찌 전능자를 기뻐하겠느냐? 항상 하나님께 불러 아뢰겠느냐? 그랬습니다. За тэр юу гэсэн бэ? Тэр хэрхэн тэрээр төгс хүчит нэгний тааллыг олох юм болов уу? Тэрээр бүх үеийн турш бурхныг дуудах уу гэж. 이렇게 평안할 때는 하나님을 멀리하다가 환난 때 부르짖는 사람은 하나님을 기뻐하지 않는 증거라는 겁니다. За тэгээ чирээ үедээ сайхан дураараа явж ирсэн аа. Гинтхэн бурхантай өлөөгдгөө сандаг хүмүүс яах вэ? Бурхан тэр хүнийг адилхан өөдөөс нь овчин загнаа гэж тийм. 하나님을 기뻐하는 성도라야 쉬지 않고 기도할 수 있습니다. Тэгээ бурханыг талархдаг, бурханыг харахад хайр хүрээдэг тийм ямар итгэгч ямар хүнийг хэлдэг юм бэ? Тууштайгаар эзэн рүүгээ үргэлж эзэнтэйгээ ярьдаг итгэгч нар гэж байна тийм. 하나님을 늘 잊어버리지 말고 살아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр явах юм эзэн бурхнаа үргэлж тийм мартахгүйгээр эзнийхөө өмнө амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 하나님을 언제 잊어버리기 쉬울까요? Хүн ер нь тэгвэл бурхныг хизээ мартдаг юм бол 신명기 8장 11절로 12절 말씀, 17절로 18절 말씀을 참고해 보면은 먹고 배부를 때, 아름다운 집을 짓고 거주하게 될 때, 평안할 때, 이때가 하나님을 잊어버리기 쉬운 때입니다. За 신명기 8장 11, 12. 8장 11, 12 дэдхүүл номны 8-ын 11, 12-ыг арах юм бол тэн дээр иж хүн гэдэг амьтан сэтгэл нь ханаад амар тайван болоод асуудал нь намжаад тэгээ төрөвчн зузаараад гадаах мал нь өсөд ирэх үед яадаг гэхээр эзэн бурхангүйгээр амьдарч болох юм шиг бодгоо гэж. 그러니까 이 말은 풍족할 때 하나님을 잊지 말라는 경고입니다. Гэтэ энэ дээр өгсөн үг нь юу юм тэгвэл тэгэхээр тэгвэл ийм байсан ч гэсэнтэй бурхнаа битгий мартаарэ гэдэг сануулж. 이 사람이 아주 가난하게 어렵게 살 때는 하나님을 잘 의지하고 하나님께 기도하고 신앙생활 잘하다가 이렇게 점점 더 부유해지고 풍족해지면은 하나님을 떠나는 사람들이 많습니다. Бид нэр харах юм бол те ядуу гэх юм уу асуудал ихтэй үед зүгээр түүн шиг сайн итгэж байхгүй юм шиг л ажилтдаг. За тэгж жагаад миний асуудал шийдэгдээд ирэхлээр нь тэгээ бурхнаа өөрөө хэм блэгээ танихаа болчихсон явж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. 이제 그 가난하게 살고 어렵게 살 때 신앙이 점점 이렇게 많이 좋았는데 점점 지금은 평안하고 풍요롭고 잘 살게 되다 보니까 하나님 섬기지 않고 믿지 않는 사람들이 많습니다. Тэгээ бодит амьдрал дээр яг ингээ харамсалтай боловч ийм кейс зөндөө. 예전에는요,
뭐 자동차도 없었을 때는 교회 갈 때에도 그 먼 거리도 그냥 걸어서 갔습니다. 그래도 주일날 Дээр 꼬박꼬박 үед 나가서 예배를 드렸습니다. дээр үед ясгалэр мөргөө машин хэрэгч байхгүй байсан. Хүмүүс бүр чуулган руу явахын тулд машинаар биш автобусаар явдаг, эсвэл хоорондоо алхаад ч гэсэн явдаг ийм үе байсан. Гэтэл тийм үе байх тусам чуулганы эрс бүр дүүрэн дүүрэн байдаг гэсэн гэж. 지금은 뭐 자동차가 있으니까 다 차로 타고 다니지 않습니까? Одоо харин яаж чинь гингүүд чинь машинтайч болцсон тэр зам тэрч хөгжөөд ирсэн чинь бурхан дээр ирдэг ирсэн ямар болцсон бэ? 이게 교인들도 다 차로 쉬러 옵니다. Тэгээ тэр яаж л бүр юу тэг чуулганы хүмүүсийг очиод гэрээ чинь гаднаас авъя гэдэг ингээ авдаг. 그런데도 안 나오는 사람이 있어요. Тэгтээ тэгсэн ч гэсэндээ гэд ингээ хойш суудаг хүмүүс байгаад. 저도 학생 시절 때는 30리길을 걸어서 교회 간 적도 있어요. Тэгээд пастор болох чинь оюутан байх үедээ бүр чуулганд явахын тулд 30 хэдэн километр алхаад явж байсан үеч байдаг гэж. 요즘 학생들 200m도 걸어가려고 하지 않습니다. Тэгээ одоо сүүлийн хүүхдүүд яаж байна? Тэгэнгүүт 200 метрт ч гэсэндээ хол гээд явахгүй хөх байгаад. 이게 평안해지고 부유해지면 더 잘 믿어야 되겠는데 더 신앙이 떨어진다는 거예요. Тэгэнгүүт илүү ингээд нөхцөл байдал сайжрах тусам бидний сэтгэл яаж гэхэлэр чинь улан ингээ хүндэрч эхэлдэг. 이게 나라도 보면은 가난한 나라일수록 더 신앙심이 좋더라고요. Тэгэхээр ингээ харахаар улс зүгээр ашиг зөвөрөндөө ядуу байх тусмаа илүү бараг бурхны өмнө те дуулууртай байх юм шиг байна. 한국도 가난하게 살 때는 참 성도들이 신앙심이 좋았는데 요즘 좀 잘 살다 보니까 많이 떨어졌습니다. 요즘 잘 살아요. Тэгээ солонгос одоо яг л чинь дээр үедээ хамгийн хэцүү байх үедээ яаж гэсэн гэхээр итгэлийн амьдрал те илүү өдрөг өргөн илүү тийм одоо те идэвхтэй байсан юм шиг. Одоо эсрэгээр ингээд бүх юм сайжраад ирэх тусмаа бүр хоош суугаад ингээд эхэлж. 그러나 참 신앙은 뭐 부유할 때나 가난할 때나 어떠한 환경에서도 변함없이 믿음을 지키는 것입니다. Гэтэ бидний хувьд яах ёстой вэ хэдүүлээ? Бид нар ч гэсэн баян хангалуун байх хэрэгтэй. Харин бидний итгэл бид нар ядууч бай, баянч бай, бидний итгэл яах ёстой вэ? Шилмэлэн л байх ёстой. 뭐 아멘. 돈이 없어서 못하겠다, 뭐가 없어서 못하겠다, 그렇게 핑계대는 것은 참 신앙이 아닙니다. Тэгээ бүр нэг ингээд амнаас нь байхгүй гэдэг үг гараас сурцсан, болохгүй гэдэг үг дүүрээс сурцсан юм байдаг шүү дээ. Ийм байж юус болохгүй гэж. 어떤 교인들은 어려운 일을 만나면은 뭐 새벽에 하나님 앞에 나와서 참 간절하게 기도를 잘합니다. 그렇지만 일이 해결되면은 나오지 않습니다. Хүмүүс нэг эзэн бурхан руу юм авах болохоор сайхан ажил урдуур хойгоор гүйж аваад алга болдог нөтөөч шиг ингээ хандах гэдэг. 그런 사람은 하나님을 기뻐하지 않는 사람이기 때문에 항상 하나님을 불러 아릴 수가 없다는 겁니다. Тэгээ бүр чуулганд хүртэл тийм байдаг. Яг ингээд асуудал болохоор чуулганаараа бүр өөрийн залбирал хүртэл хийдэг. Гэхдээ асуудал шийдчихэнгүүт нөгөө өөрийн залбирал мартаасгүй. Тэгээ ингэж явдаг хүмүүс ч байдаг. 근데 몽골도 뭐 하는지 모르겠지만은 그 한국 사람들은 새벽 기도를 하잖아요. 거기도 합니까? 뭐 여러 가지 뭐 хүмүүс одоо ч л солонгост ингээ өөрийн залбирал гэдэг чухал юм байдаг шүү дээ тий. Тэгвэл Монголд ч гэсэн тэгвэл ийм өөрийн залбирал байдаг юм уу? 한국 사람들이 새벽 기도하고 수요 예배를 어떻게 보면 한국 사람들이 잘해요. Тий. Өөрийн залбирал гэдэг бас лав гаргийн чуулган гэж ярьдаг. 제가 뭐 외국에 나가 봤을 때에도 수요 예배 안 하는 것들이 많더라고요. Тэгээ ингээд нөгөө Европ руу очиод харсан чинь энэ лав гаргийн залбирал гэдэг зүйл ирд ингээд байхгүйсэн гинэ. 이렇게 하나님 앞에 어려움을 당할 때만 나와서 기도하고 예배하다가 그 문제가 해결되면은 안 나온다면은 그건 참 신앙이 아니라는 것입니다. Тэгээ эзний өмнө очиод чухам залбирж байгаа те асуудал шийдэгдсэн. Та болцсон гэдээ эргэж харахгүй ингээд явах нь энэ бол үнэхээр итгэл гэж ярих уу? 이렇게 하나님의 은혜에 감사해서 하나님을 즐거워하면서 기도를 해야 항상 기도할 수 있습니다. Тэгээ бид нар эзэн бурхны өмнө очихдоо эзний нэр дээр залбирах тус залбирна гэдэг чинь
их чухал байдаг. 그러니까 우리는 이 하나님을 찾지 않으면은 견딜 수 없는 그런 마음을 가지고 항상 하나님께 기도하는 사람이 돼야 합니다. Бид нар яах ёстой тэр үргэлж эзний өмнө байдаг те дуулууртайгаар байдаг тийм одоо те эзний хүн гэсэн ийм гоё тодтголыг авдаг байх хэрэгтэй. 또 성경을 읽을 때에도 정말 즐거운 마음으로 읽어야 되고 또 교회 나갈 때에도 즐거운 마음으로 나가야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яг эзнэр очихдоо ч гэсэн те ийм тэмүүлсэн, талархсан, ийм баярлсан сэтгэлээр эзнэрг очих ёстой. Очих нь чухал. 의무적으로 뭐 누가 시켜서 하는 것은 그건 참 신앙이 아닙니다. 내가 정말 마음에 우러나는 즐거움이 있어서 해야 됩니다. Тэгээ бид нар тийм учраас эзнэр хандахдаа тийм баяр хүртэй байх нь их чухал гэдэг. 그런 마음들을 가지고 계시죠? Тэгэхээр одоо тэгэхээр энд байгаа хүмүүс л те тэрийг бол заалгаад авахгүй бах. Бүгдээрээ тэгж байгаа. 그, 그 믿는 일이 참 즐겁지 않습니까? Тэгээ итгэл гэдэг итгэж амьдрал итгэлийн амьдрал гэдэг зүйл таны хувьд баяр хөөртэй те ийм хүсэмжит гоё амьдрал мөн үү? 자, 그러면 11절, 12절을 보겠습니다. За хэдүүлээ одоо 11절 12절죠. 예, 11, 12. Наадах Йов буцаад Йов очив. Йов номны 27-гийн 11-12-ыг унших чинь. 네, 하나님의 하시는 일을 내가 너희에게 가르칠 것이요 전능자의 뜻을 내가 숨기지 아니하리라. 너희가 다 이것을 보았거늘 어찌하여 아주 허탄한 사람이 되었는고 그랬습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэгэхээр Бурхны хүчээр би чамд зааварлан төгс хүчит нэгний тухай би юу ч нуугаагүй. Үзэг тун та бүгд харлаа. Тэгвэл яагаад та нар мунхаг үйл хийнвэ гэсэн. 네, 욥이 친구들에게 하나님의 하시는 일을 가르치려고 합니다. Тэгээ яв яач юм бэ? Бурхандаа нэг найзуудтай тий Бурхны хийх гэж зүйлүүдэд заана гэсэн. 왜냐면은 그들은 이미 하나님의 일을 다 보았습니다. За яагаад тэгэхээр яв аль хэдийнэ тий эзний үйлсийг ингээ харсан байдаг. 또 하나님의 뜻에 대해서 들었습니다. Тэр бас Бурхны одоо тэр бүслийн талаар бас сонссон байх нь. 그런데 그대로 하지 않고 허탄한 말과 행동을 하기 때문입니다. Тэгэнгүүтээ тэр яаж юм гэхэлэр чинь яаж юм гэхэлэр чинь эзний өмнө тэр одоо үйлдэж байгаа гэсэн үг хичээн үйлдэж байгаа. 그래서 이사야 28장 10절에 보면은 대저 경계에 경계를 더하며 경계에 경계를 더하며 교훈에 교훈을 더하며 교훈에 교훈을 더하되 여기서도 조금 저기서도 조금 하는도다 그랬습니다. 네, 구절은 무슨 응? 이사야 28장 10절. 구절에 28절 10절. Исаи номны 28-ын 10-ыг хэдлээ харах юм бол энэ дээр бас байгаа гэж яг энэ талаар. За, хэдлээ Исаи 28-ын 10-ыг харна. 그러니까 이사야 선지자가 이스라엘 백성에게 경계하고 같은 말로 또 경계하고 하나님 말씀을 교훈하고 또 같은 말로 교훈을 이렇게 했는데도 그대로 하지 않았다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Исая одоо тэр Израильчүүдийг ашиглаж чинь нэг үгийг давтангаар хэлж өгсөн. Тушаал дээр тушаал, журам дээр журам энд жаахан тэнд жаахан гэх юм хэмээд гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ингэж хэлсэн ч гэсэндээ тэр арт юм яасан бэ? Хүлээж авахгүй нэг талаар зэмлэж. 그렇기 때문에 우리도 아는 진리도 계속해서 또 가르칠 필요가 있습니다. 몇 번이고 반복해서 가르칠 필요가 있다는 것입니다. Тэгээ яг энэ шиг биднэрт ч гэсэндээ нэг ойлголтыг нэг удаа, хоёр удаа дахин ингээд заах шаардлага ч гэсэн гардаг. 한 번만 가르치고 그만두는 게 아닙니다. Нэг удаа заалгаад бүгдээрээ авах гэж болцдог бол бас өөр. 설교도 그래요. 뭐 한 번 한 설교는 다시는 안 는다? 그게 좋은 게 아닙니다. 중요한 말은 지난번에 또 설교해서 또 하는 것도 좋습니다. Тэгэхээр бид нэг удаа номлосон юм чинь энийг одоо дахиад номлохгүй гэдэг ингээ орхиж бол болохгүй тий эзэн бид нар үг өгж байгаа бол тэрийг дахиад ингээд давтан бид нар сануулгах нь их чухал байдаг. 뭐 어떤 목사님은 한 번 한 설교는 다시는 안 하고 다시 늘 새로운 것만 한다고 하는데 물론 그것도 뭐 나쁜 건 아닙니다. 하지만 중요한 말씀은 전에 전했더라도 또 계속 전해줄 필요가 있다는 거예요.
Мгм. Тэгээ бид нэр харах юм бол тэгээ чухал зүйлүүдийг зарим хүмүүсийн төлөөр нэг удаагийн номлосон номлоо юу гэдэг нэлээд хэсэг болсон номлохгүй гэдэг ч юм ийм одоо байр суурьтай байдаг. Гэхдээ хэдүүлээ харах юм бол тэр эзний үгийгдээ давтан давтан хэлэх нь ч гэсэндээ буруу биш. Ерөнхийдөө тэгээ буруутахгүй. 왜 그러냐면요. 말씀을 들어도 그대로 다 행하지 못합니다. 그렇기 때문에 Яагаад тэгэхээр хүн 예, 예. 네, 네. 네, 목사님 하세요. 이제 말씀을 전해도 그대로 다 행하지 못하기 때문에 그래서 음. 계속해서 전해줄 필요가 있다는 거예요. Яагаад тэгэхээр хүн л болсоо нэг сонсоод тэрнийхэн дагуу хийдэг нь хөргөн ховор. Тийм учраас дахин дахин хэлж өгөх нь их чухал багт. 그다음에 마지막 세 번째, 악인은 그 자신과 자손이 망한다는 내용 13절로 23절 봅니다. За тэгэнгүүт за дараагийн хөдлөг 3 дахь сэдвээр орчих буюу муу нэг нь өөрөө болон үр удман ч гэсэндээ бүхнөө гэсэн агуулга. 13-аас 23. 네, 13절에서 15절까지를 한번 보겠습니다. Тэгэхээр 13-аас 15-ыг харъя. Йов 27-гийн 13-аас 15. 네, 악인이 하나님께 얻을 분깃, 강포자가 전능자에게 받을 산업은 이것이라. 그 자손이 번성하여도 칼을 위함이요. 그 후에 식물에 배부르지 못할 것이며 그 남은 자는 연병으로 묻히리니 그 과부들이 울지 못할 것이며 그랬습니다. Мгм. Энэ нь чухамдаа буруутнуудад ногддог бурхны хувь бөгөөд харгас эсрэхий хүмүүсийн төгс хүчит нэгнээс авдаг өв юм аа. Түүний хөвгүүд олон ч гэсэн тэд элдэнд заяагджээ. Түүний үр удам талахаар садахгүй гэжээ. Түүний үлдгэснийг тахлаас болж хөдөөлүүлэн бэлэвсэн эмс нь ойлгож чадалгүй болно. 네, 여기 13절부터 13절까지는 악인이 하나님께 얻을 분깃과 또 그 불의한 자가 전능자에게 받을 산업이 어떤 것인가를 보여줍니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ 13-аас 23 дээр болохоор тий эзний тэр одоо дуулуургүй тий зөвхт биш ийм хүмүүс рүү чиглэсэн хилэнгийн талаар ингэ харж. 자, 그 첫 번째로 14절에 보면은 자손이 번성해도 칼에 망하게 된다고 그랬습니다. За тэгэн яг гэсэн бэ 13-аас 15 дээр хэлсэнтэй тэдний яг өөр хүүхдүүд нь өнөр өтгөн байж болно. Гэхдээ яана гэсэн бэ тэдний хүүхдүүд нь элдэнд зориулагдана гэсэн. 이렇게 악한 사람의 자손은 나가서 악을 행하면서 싸우다가 죽을 수밖에 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол муу нэгний ихэн те муу нэгний үр удам те сүрхээс аргагүй ч. 악한 자가 악을 심으면은 그 자손도 악해져서 악으로 나가다가 심판받아 죽게 된다는 거예요. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол муу нэгэн яа гэсэн бэ те муу нэгэн буюу зөвийг үлддэггүй нэгнүүд те өөрөө үлдэхгүй байгаас гадна үр өвттэй ч гэсэндээ гай болдог гэдэг хэлж. 이제 악을 심는 사람은 반드시 악한 열매를 거두게 된다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр үйлдэж байгаа үйлдэлээрээ тэг ирээдүйн хойчийнхоо өмнөх гайг ингээд тарж идэг гэсэн. 그러니까 부모가 악하면 그 자식도 그걸 보고 자라기 때문에 자식도 자연히 악하게 되는 것입니다. Ингээ эцэг ихтэй би өөрийн гэсэн үр удмаа үлдээх гэж. Гэтэ би өөрөө зөв биш байх юм бол үлдээж байгаа үр удмад маань ч гэсэндээ үр удмаа ч гэсэн би өөрөө галруу түлхэж байгаа гэсэн. 그리고 두 번째는 그 후손이 그 식물에 배부르지 못한다는 것입니다. 14절 하반절에 있어요. Дараад нь бас юу гэсэн бэлээ 14-өөс сүүлээсийг авах юм бол те хүүхд юунууд нь те цадахгүй гэж хэлж байгаа. Идээдсэн ч гэсэндээ талхаар цадахгүй гэж. 이게 악인이 망하게 되면은 그 자손은 먹을 것이 없어서 배부를 수가 없게 된다는 것입니다. Тэг хүн яадаг гэхээр тэг одоо буруу зөв биш нэгнүүд суурил руугаа ороод ирэх тусмаа бүх зүйлээрээ гачигдаж эхэлдэг гэж. 이것은 또한 영적 배가 부르지 못한다는 뜻도 있습니다. Энэ болохоор зөвхөн бие мах бодороо одоо би ингээд тэг өлсгөлэн байна гэж утга биш байгаа. Сүнслэг байдлаараа ч гэсэндээ өлсгөлэн гэж утга явж байгаа. 네, 학계서 1장 6절에 보면요. 학기 시대의 사람들이 성경 건축을 하지 않았기 때문에
너희가 많이 뿌릴지라도 수입이 적고 먹을지라도 배부르지 못하고 마실지라도 흡족함이 없고 입을지라도 따뜻하지 못하고 일꾼이 삭슬 받아도 그것은 구멍 뚫어진 전대에 넣는 것 같다고 그랬습니다. 네. 학개서 1장 몇 6절. 절까지? 1장 6절. 1장 6절. 학개넘니 학개넘니 нэгийн 6 дээр бас тийм агуулга байж. За энэ дээр харах юм бол тийм та нар ихийг тариалсан боловч ургацсан баг байна. Та нар иддэг боловч садахгүй. Та нар уудаг боловч хандаггүй. Та нар хувцасладаг боловч хэн чин ч дулаацахгүй. Хөлсний ажилтан хөлс авлааж цоорхой төрөвчөнд хөлсөө хийдгээ гэсэн. 그 다음에 이제 세 번째로 악인이 받을 분깃, 15절 상반절에 보면은 그 남은 자는 연병으로 죽는다는 것입니다. 묻힙니다. Тэгээд дараад нь бас энэ 24 дээр харах юм бол хэлж байгаа. Эхнийх нь юу гэсэн бэ? Ийэлтэнд заяагцсан гэж. Хоёр дахь нь талхаар цадахгүй гэсэн. Гурав дахьт нь болохоор 15 дээр байгаа агуулгыг харах юм бол юу гэсэн бэ? М, Юунд тахал гэсэн. Тэгээд тахлаас болж сүрнэ гэж хэлж. 전염병이죠, 연병자. 전염병. 그러니까 Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө нэг юу штэ. 실제로 전염병으로 죽기도 하고 또 악한 사상에 미혹되어서 망한다는 뜻이 있습니다. 악한 사상이 미혹된다고요? 악한 사상이 그 전염병과 같다는 거예요. 그러니까 악한 사상에 미혹되어 망한다는 거예요. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр нөгөө юунд те хорлолт ортно гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Юун дээр тахал гэдэг нь бас тийм утга байдаг. Тахал гэдэг нь халдварт өвчин гэсэн утгаас хорлол гэсэн утга байна. 그 디모데후서 2장 17절에도 보면요. 그 이단 사상을 그 악한 그 전염병과 같다고 그랬어요. За энэ дээр харах юм бол яасан бэ? Юг одоо нэг үе дээр юу гэж хэлсэн чинь нөгөө юг буруу урсгал гэсэнд юутай зөвлөж байгаа л тахалтай зөвлөсөн тийм. 그다음에 네 번째죠. 네 번째는 15절 하반절에 보면은 그 과부들이 울지 못한다는 것입니다. За тэгээ дөрөвт нь болохоор чинь 15 гурав дахь сайн тахлаас гэсэн тэгээ тахлаар ингээд сүрнэ гэсэн байсан бол харин дөрөвт нь болохоор чинь бэлэвсэн эмсүүд яа гэсэн бэ? Уйлах хүчгүй болно гэсэн. 남편을 잃어도 그 울지 못할 때가 있다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол нөхрөө орхисон ч гэсэн нөхөр нь нас барсан ч гэсэн яах юм? Нөхрөөдөө нас барах юу гэхтэй нөхрөөдөө алдсан ч гэсэндээ уйл хүчгүй байна гэсэн. 그냥 뭐 전쟁터에서는 뭐 이렇게 죽어도 울 수가 없습니다. Тэгэнгүүтээ магадгүй ингээд нэг дайны талбарт ч юм уу хэрвээ байх юм бол цаг үеийн мороо босгоо бол яах вэ? Яаж чадахгүй гэсэн. уйлж чадахгүй. 이 말은 이게 악인들은 아주 비참하게 죽게 된다는 것을 말하는 것입니다. Энэ юу судахтай вэ? Муу нэгэн одоо зүвт бусыг хайрладаг хүмүүс яадаг гэсэн бэ? Маш тийм өрөвдөлттэй гэдэг яаж. 그다음에 다섯 번째는 20이 아니라 16절, 17절에 보면은 그 은과 의복을 많이 쌓아놓아도 자기가 쓰지 못한다는 것입니다. За тэгээд тав дахь нь болохоор юу гэсэн гэхээр тэд нэр алт юм уу мөнгө зэргийг их хурааж болно. Гэхдээ тэд нэр хураасан зүйлээ хэрэглэж чадахгүй гэсэн. 그가 비록 은을 티끌같이 쌓고 의복을 진흙같이 예비할지라도 그 예비한 것을 의인이 입을 것이요. 그 은은 부제자가 나눌 것이며 그 지은 집은 종의 집 같고 상집꾼의 초막 같을 것이며 부자로 누구나 그 조상에게로 돌아가지 못할 것이요. 눈을 뜬 적 없어지리라 그랬습니다. 우리 그 10절부터 아니 16절부터 19절까지 읽을 건가요, 목사님? 예, 그 16절부터 19절까지예요. 네. За энэ болохоор 16-аас 19 дэх ишлэл байж байгаа. Энийг уншия. Хэдийгээр тэрээр мөнгийг шороо мэт хурааж, хувц сунрыг шавар мэт овоолдогч тэр бэлтгэдэг байхад харин зөвхт нэгэн түүнийг өмсөж гэмгүүхэн мөнгийг хуваанаа. Хэвэн ирвэхээ гэрээ танаач шавгороо босгох адил гэрээ тэр барьсан тэрээр баян хэвтдэг боловч тиймэрэ хизээч байхгүй. Тэрээр нүдэ нээдэг бөгөөд тэр нь байхгүй болсон байдаг гэж. Вау. 그러니까 악인이
자기를 위해서 아무리 의복을 많이 예비했어도 입지 못하고 금과 은을 많이 쌓아두었다 할지라도 쓰지 못한다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар те одоо зөвхт бос нэгнүүд яа гэсэн бэ? Хичнээн их ингээд зүйлүүдийг хурааж болно, авч болно. Гэхдээ яа гэсэн бэ? Хэрэглэх дээр тэд нар одоо харамсалтай хэрэглэхгүй штэ гэж. 네, 참고 성경으로 그 야고보서 5장 2절 3절을 써보세요. Якобосо 5장 2절 2장 3절. Якобосо 5장 2절 3절. 네네. 네. Яаков 5-ын 2, 3-ыг та хараарай. Тэмдэглэж аваарай. 거기 보면 뭐 너희 재물이 썩었고 뭐 너희 옷은 좀 먹었고 뭐 너희 금과는 녹슬었더니 이것이 너희 증거가 되면 불같이 너희 살으리라 뭐 그런 말씀이 있습니다. За, энэ дээр харах юм бол Яков 5-ын 2, 3 дээр гэж байна. Эд баялагч нь ялцарч, дээлэгч нь хэвэн хорхоо иджээ. Алт мөнгөч нь зэвэрч, зэвэн та нарын эсрэг гэрч болж мах бодогч нь гал мэт залгина. Та нар эрдэнэсээ эцсийн өдрүүдэд хураажээ гэсэн. 그래서 이 악한 자가 쌓아놓은 모든 것은 하나님께서 그것을 하나님이 기뻐하는 자에게 주신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яа гэсэн бэ? За тэгвэл зөвхт бус хүмүүс өөрсдөө л хэрэглэхийг бодоод их хураадаг байх нь. Буцаагаад эзэн овжноор тэрийг яа гэсэн бэ? Зөвхт хүмүүс хэдүүлэн гэж. 그다음에 여섯 번째는 그 집은 그 좀의 집 같고 상직군의 초막 같다 그랬습니다. 18절 мандаа юм саний. 네, 18절이요. Нэ 18 дээр одоо дараагийнх нь бол буюу 6 дахь одоо зүйлийг талаар 6 дахь зүйл нь болохоор чинь 18 дээр гарч байгаа байхгүй юу. Тэр нөгөө эд хөрөнгө гэр нь яана гэсэн бэ? Шов юу болно гэсэн бэ? 이것은 이제 그 집이 조만간에 다 망하게 된다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор 16 дээр байгаачлаа. Гэр орнойг тэр ингээд хичээнгүйл босгодог боловч удахгүй гэж хэлж. 그다음에 일곱 번째는 19절에 보면요. 부자로 누우나 그 조상에게로 돌아가지 못한다고 그렇습니다. За тэгээд 7 дээр болохоор чинь баяж боловч тэг баяж боловч тэндээ удахгүй гэж. 19 дэх эшлэл дээр. 이게 뭐 부자가 좋은 집을 짓고 화려하게 모든 것을 꾸며놓고 잠자리에 눕지만은 결국 뭐 다 깨어보면 아무것도 보이지 않는다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэг үнэхээр баяжаад тэг ингээд ингэх ч гэсэндээ зүгээр нүдээ анаад нээхэд нөгөөт нь алга болно гэж. 이게 하나님의 심판이 갑자기 오기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр Бурхны шийтгэл нэг л өдөр үрээд ирнэ. Гинтхэн. 이게 악인이 아무리 이렇게 부유한 가운데서 평안하게 저녁에 눕지만은 뭐 아침에 일어날지 알 수가 없는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэгээ одоо зөвхт усыг хайрладаг хүмүүс яадаг вэ? Хичнээн за одоо өөртөө сайхан ингээд хэвтгэж болох ч гэсэндээ тэр хүн өглөөс хэрэх үгүйгээ дараагийн тэгээ хэдэн цагийн дараах мандах гэж нарыг харах уугүй гэдэг өөрөө ч мэдэхгүй. 이처럼 악인에게는 하나님의 심판이 따라다닌다는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэтчлэн зөвийг хайрладаггүй нэгэнтэй эзний шийтгэл ингээд хамт явж идэг, дагаад явж идэг. 그다음에 여덟 번째는 여기 20절 말씀에 보면은 두려움이 물같이 따라 미친다는 것입니다. За тэгэнгүүт 8 дээр өгдлөө чинь айдсан түүнийг ингээд дагнаа гэж хэлсэн. 20 дугаар 그 эшлэл. 두려움이 마치 아주 급류와 같이 급히 떠내려오는 물과 같이 따라 미친다는 거예요. 두려움이. Тэгээ одоо үерийн ус шиг гэсэн тийм 20 дээр айдас нь үерийн ус шиг нэг дагталтнаа өөрийг нөмөрч авнаа гэж хэлсэн. 그다음에 아홉 번째는 20절 하반절에 보니까 폭풍이 밤에 그를 빼앗아 간다는 것입니다. За тэгээ 9 нь болохоор 20 сүүл хэсэг дээр яж байгаа тийм хувь салхи түүнийг ингээд булгаалan одноо гэсэн. 이 말은 이제 밤중에 아주 난폭한 자들이나 강도들이 폭풍같이 쳐들어와서 다 빼앗아 간다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол шөнөөр одоо тэр нөгөө салхи шиг тийм салхи болон салхи мэт зүйлсүүд хүний бүх юмыг хулгайлна бүгдийг авнаа гэж хэлж. 그다음에 열 번째는 21절 말씀에 보면은 동풍처럼 좋지 못한 환경이 갑자기 임한다는 거예요. За тэгэнгүүт 21 дээр сайн гэсэн бэ. Дорныг салхи шиг тийм ээ. Ийм хуйлсан одоо юу дорныг салхи шиг сайн биш ийм зүйлсүүд түүний бүх юм зүйлийг бас хуйлан одохоор ирнэ гэж хэлж. 그래서 자기 처소에서
몰아낼 날이 온다는 것입니다. 음. Тийм учраас тэр хүн яах гэсэн бэ? Өөрийнхөө одоо тэр нэг юун дээр а чоосойсоо тэр 처수, өөрийнхөө 자기, хамгаал. 처수가 자기 집이죠. 그러니까 자기 집. Мгм. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө тэр жижигхэн тий тэр юунд ингээд аим хорогдох гэж хичээнэ гэж 잠언 байна. 27장 1절에 보면은 그게 사람은 하루 동안에 무슨 일이 일어날지 알 수가 없는 것입니다. Тэгээд сургаалт ус номны 27-гийн 1-ийг харах юм бол тэн дээр үлээч хүн маргааш шиг юу болохыг үл мэднэ гэсэн. 그다음에 이제 11번째는 22절 보면은 하나님은 악인을 아끼지 않고 활로 쏘아서 징벌한다고 그랬습니다. За тэгээ 22 дээр 22 одоо дараагийнх нь болохоор чинь 10 11 дээр агуулга тий 11 дээр агуулга нь болохоор чинь 22 дээр байж байгаа. Бурхан зөвхт бус хүмүүсийг одоо гамнахгүй гэж хэлсэн. 그러니까 하나님이 그를 아끼지 아니하여 쏘시나니 그가 그 손에서 피하려 하여도 못할 것이라 했습니다. Тэгээд тэр бурхан тэгээд түүнийг ингээд харуулах бөгөөд тэр харваачийн тий тэр харваачийн одоо дайралтнаас нь зутаж чадахгүй гэсэн. 이게 하나님이 아끼지 않고 쏠 때에는 누구도 피할 수 없다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бурхан тий одоо тухайн хүнийг хайр наргуу дайрах болно тий. Гэхдээ тэр бурхны дайралтнаас хэн ч мултаж чадахгүй гэж. 하나님 앞에서 바로 서지 못하면은 어디로 피하더라도 하나님이 쏘는 화살을 피할 수 없고 반드시 망한다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хүн тий бурхан одоо харууллаа гэж бодъё. Бурхан дайрч харууллаа гэж бодоход бурханы тэр харуулж байгаа одоо сумуудаас нь бултах нэг ч юм байхгүй гэж. 그 다음에 23절 말씀 보겠습니다. Тэгээ 23-ыг харах юм бол 사람들이 박장하며 비소하고 그 처소에서 몰아내리라. за энэ дээр үсэн бэ хүмүүс тий түүнд алга ташиж орон байрнаас нь түүн рүү шогширно гэсэн. 이게 사람들이 손뼉을 치면서 그 처소에서 그를 비웃는다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс түүнийг ингээд зовжиг харахтаа алга ташна гэж байна тий. За тэгээд түүний орон байрнаас нь түүнд шогширно буюу ингээд гэж 잠언 шогширно. 11장 10절에 보면요. 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면 기뻐 외치느니라 그랬습니다. Мгм. За сургаалт төгс 11-ийн 10 дээр харах юм бол юу гэхээр чинь зөвхт хүн дэвчгэд хотоороо баярлна. Буруу хүн мөхөхөд уухайн дуу хаднаа гэсэн. 사람들이 보통 의인이 죽으면 어떻습니까? 사람들이 아주 애석하고 아까워하고 애석해합니다. Хүмүүс яадаг лээ зөвхт нэгэн ингээ өнгөрөх үед бүгд ингээ шогшрон тэг гас харуусаж гашууддаг тий. 근데 악인이 죽으면 어떻습니까? 아주 잘 Харин 죽었다고 буруу нэгэн 기뻐합니다. өнгөрөх үед яадаг лээ. 악인이 죽으면 잘 죽었다고 기뻐하면 손뼉을 친다는 거예요. Харин буруу нэгэн өнгөрөх үед тэд бүгдээрээ яа гэсэн бэ хамтдаа баярлан тэг алга ташна гэж. 그렇기 때문에 사람은 살아있을 때에 하나님께 바로하고 모든 사람에게도 덕을 세우고 유익을 주는 자가 되어야 됩니다. Тийм болохоор хүмүүс яах ёстой юм бэ? Амьд байх хугацаанд амьдарч байх үедээ тэг бусдад ингээ хэрэгтэй тус хүргэсэн ийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 그래야 하나님께서도 기뻐하시고 그 사람이 죽은 뒤에도 후세 사람들이 그를 애석하게 여긴다는 거예요. Тэгэж гэмээр яах юм бэ? Бурхан те бусдад одоо бурхан харахтаа талархна гэж те. 하나님의 일을 잘 도와주다가 믿음 잘 지키고 교회를 잘 섬기다가 떠난 사람은 많은 사람들이 늘 생각하고 사모하지 않습니까? Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол яадаг вэ? Бид нэр тэгээ эзний ажлыг хийж байгаад те үнэн чиг өргөж байгаад эзэн дээр те ингэж байгаад одоо юу гэдэг эзнэр очиход яадаг вэ? 그래서 우리가 살아있을 때에 참 덕을 세우고 또 형제를 사랑하고 또 모든 사람을 베푸는 그런 일을 잘 해야 됩니다. Тэгэхээр одоо бид нэр яах ёстой гэхээр бид нэр энэ надад өгөгдсөн цаг хугацаанд би зөвийг үлдэх тэр хичээх хэрэгтэй. 이런 것들은 이제 죽은 다음에도 하나님께 영광이 돌아가고 또 모든 사람들에게도 유익을 주고 하늘나라 가서도 상급이 큽니다. Тэгэхээр бид нэр те энэ дэлхий дээр байх хугацаанд олон үлдэж байгаа тэр миний үйлчлүүд нь олон хүнээс ингэ талархлыг авахаас гадна эзний өмнө очиход яах юм? Бас мөн те
талархлыг ингээд түлэх болно. Шагналыг авах болно гэсэн. 네. 그래서 여기까지 오늘 За хэдүүл өнөөдөр энэ хүргээд дуусгая. 수고하셨습니다. 기도하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 욥기 27장을 통해서 이렇게 악인이 형통하지 못한다는 말씀을 배웠습니다. Эзэн минь өнөөдөр та Йов 27 дугаар бүлгээр дамжуулаад тэгээ зөвхт бус нэг нь эцсийн үндэ ямар ч гарцгүй гэдгийг зааж аваад баярлалаа. 의를 행하는 자가 고난을 받을지라도 끝까지 믿음을 지키겠다는 욥의 그 귀한 신앙을 본받게 해주시옵소서. Эзэн минь зөвхт нэг нь тухайн үедээ хэцүү боловч эцс хүртлээр бид нэр тэснэрээ үр дүн мань байдаг гэдгийг заасан Йовоос үлгэр авч сурахад туслаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Есүс нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.